Right. Right. Tay kulomalap amal cheskal ke on zukoa ngan mui ko min mui pe mat class na ke workshop ke tal jingin wan apel na ke wo din ta ke ni kaksakin kat ke mo las ka shi kattaga likiye from lo che ke ya wi kuno kon na ke mande ya na ingin na kattaga na ke kuno kon na ke tuste ito ko ke Ephesus chapter 6 verse singan mi gos na ke long tolu Ephesus chapter 6 verse singan mi gos na ke long tolu akala mi mo un mai usu sesla ke finshak un mai usu sesla ke finshak Kashmir ke fa a community of hope feel heirs a community of hope feel heirs Alali su kaksakin gat ke ma ikak na shi flash of ekaya kat ye mo from watching a we ek no kan man te pause manat amo ka tolla kal na le chefon integralya ka te ye iplu mata ka ke reach Meritlu pa ka tram kini kaya ta ka ke max up ta course first long long course ni ke toni lu Maka first long course ni ke toni lu academia polja quanto cosai na every sabta course first course ni ke on course na silpa sum ke first singal sina ke singal course academia ore ma lanto cosai se
ara ipluangan taga ke maritluangan fintraka pagatin taga na taga usipan na marichim msingin ngayon kapash mas makat tolla lays fung inakatay ipluangan parables of the kingdom, we works of the kingdom, we maritluangan vinga taga lian again me oya hima akalamia kalaisinem tolu makatlikia pa fungain alit taga inas precious ke pricing ali mali yok na perspe kadin taga wana tamal cheskala lang taga lusie pechana phone chi mai taga akte ya kinashin mai tlasha ke shenria during Sunday school church last naga workshop mai Sunday school line we pen taga like a maluti jenge ako na ke shenria yok tingina ga wana ko lapen na ke alini tawi last ma taga tia maritluangan iplapluangan ikoya na ke ipshik mataka ke ngana inushe pe front dia pe fin trak tolu ma ka lesinem tolu mai taga ke week nga ka tikie pe ekaya sme ma shi me da pan fact ke kas foto to ma yok shbe mataka ke popol yak shima shamsham gunyak ka popol yak ma shamsham gunyak ke max sapta akos foslong lon kos nge to ngulu pan fin trak shimit ka akte yamangan fong na fin trak apa in the kalle kalimi na shishkai shie before we get to Sunday. Masya aklu apa inakata yespelan me toy ni kata ni ngon sing. Na masya ngale ta kalimi ke me efisi sapta ko meri chaklu na ke works of the kingdom. Efisi sapta ko for sakos ni on course efisi singal shie every sakos for singal sinige singal alkos pause ipak lu singal na ke fintrak sak lu pangan akata ya shipe lan me ta kai ni ingon ching na fintrak sak to lu ata ka academy at mo in relation lim na ma make a plan in shoe akmusye in church na shidba na me akmusye singan in som in Martlon church and its surrounding community. Yok na perspe church in our misle akmisya in church na shidbe surrounding community ke church. Aga shidbe daga kalimila me church nga na alak the building je basam from gunya ne tamal cheskal daga fact pelna pakam te ben pelna kay wala church nga me living organism she then organization it's living organisms. If when ngon God, the third person of the triune God, el arsh lin metlalal from nagayo. Na masing ene taga le kin na ke marichim sing efisi sapta si fos singal dolu singal ako se taga literary context na ke fos singal megos na ke long dolu magata taga akata yawo yekang. Ta inu siya na ke proyer lasha fin siya ka pa pangan gadin taga front mo dia me masih mai taga ke secondary school lang sa kada kalimya taringan si fella lap si ma kalimya umpa the Christian church matlalal fungi ke church pakas ko sangan paling silan itawiol usengan na vinga alle ikweya Christian chigan na got followers got laman Christ. O yan nagawa mo Christ lang pakat follow. We are Christ-like. Christian, but Christian. Na church nga mo na kalimya the building siya meshing every single believers may shoes na kang lang God. Nara katina building siya gat body of Christ. Nara body of Christ siya tagal la kalim ke lutut pelal. Kung may fakak lal Paul ngan pe. Paul ilak kalimya ke katalay talangan mo. Then I took young mangin na sin magpalamita. Masing it's in a mystery form. The guy learned making body of Christ sing. Nakatita Paul, ikas na yet Damascus, kasi bin pagotin yoklan God, kasi bin nakwakulan God, kasi bin pangisilalan God, el tulogunilya, the chief persecutors lan church. El pakalye yok church, matalal fungi. Wanang ako musingin. In that first century,
Ele kers na Damascus, chisel tu yang nasit. Ara kada ta lial Paul to nail somos lang kain introduction me from in kes la kain level lang ngali fa mo me el mat sapse is an apostle for Christ ke langchilan God. In other words, define selection chima define matakan ka me. El tina shoulder shin me, el tina shoulder ke akwaklan me, el shoulder ke akwaklan. Jesus Christ, siya resurrected, som narol. Masing yok siya ke backdrop. Makadevlam tak sam kin ke proy belar. Bang churching. Churching ma mitla fun ke wan Jesus Christ ma isus le regenerate born again ke ngan God. Ngan chi ma mit Pharisee si pang Nicodemus. Enikin na me kan me. Ay katang na masap. Elito in and out lan Buklan Moses, Masapan Moses. Ay ko friend figure out me masaya chisel fat na sila. Son tolu fastoli akal ma chisel unless one is born again. He cannot enter the kingdom of God. So Nicodemus siya ito masap. Ay ko friend figure out what is that. Ngayon pa uchat na siya na kaya. Bakit ako siya si masam from ganyan? Katika parables of the kingdom, works of the kingdom. Kadalawang na meshing insian meta. This is art. Insian meta ma. Enan si ba isusta kang God. Therefore, Genesis 3:15. Genesis fall of man, fall of humanity. But nagawa may isusta na kefela siya. Their spirit is dead. That's just the default. That's the default for the sinful nature. Pang start point lang. But nagawa may isusta na kefela siya. Meshing default siya ba their spirit is dead. Nara ina si pamulyak spirit siya. Nara siya me kif maudaga na kataga liya na ke literary context. Mata ke fostolo na ke siya na akos may taga mitigi me fossingal me ko siya akalam yun na election prior to his creation. El nara elatari doctrines of election siya na sila elatari mo ito. Panga oye si makadil ranching fellow. El omniscient el da mana kayo. So therefore, el narela tayo redemptive work, salvation means you might get Jesus Christ. The God kalamiyat mo tayo kaya Genesis 3:15. Jesus dagan mo ligat. Now, along that side, in fall of man, Lucifer eldaga 1/3 of fallen angels. Well, los dal ba principality. Los pataga when I'm lay me fella siya. Nagadintig get discouraged. Evo, pagkatatagas, akataya bigyan malutut mo siya. Jesus is standing at the right hand of God Father. Elamin, mana kayo. Mana ka wash yan. Inan ka proya, inan akayagat kashi. Na, Lucifer daga, arawat malalain me, steal, kill, and destroy. Banangan, mayon siya padashkan. Na, foundation siya magadandag, from kinikaya na kaya, me, uniform ko unity siya yok siya bagan gala Jesus Christ magana pa foundation lan church siya kasa iklalaman mo ito Jesus Christ pa nara ito ka na kaya oya siya mga kuminas kaya na kastan kat pa yun lekadin bel na kayo in the presence guidance leadership man kat the Holy Spirit na kayo ay kakla it pa refill na siya so yan na kayo walang God therefore Bible na kayo daw kaya ngon God Ashibain liti in ka inakswas inakta yung maswas na jinmet the met plan God in me in chiwas na ako la fall na kayo mawuna kayo luto mo dito li fosingalon ko siyali korsbang yok shibeka din kalang gela foundation siya magadash kaya ba kaslan God magana te sham fashion sham mit lan mit math ka fashion ka or malan carvement ka o yef ka may usi foundation siya Masing nga tagayin ka siya ako When managawa fell and corrupt to its core. Therefore, siya dapat todo. Nara, nga ako mingkalan kaya o yung mga kumash kami siya ngayon. Hindi ko, dito na, at trampram kun,
Matlal from get church, the Christian church, nakatagal na ke tuste na unmet usu se sesistake me finshak. Unmet usu sesistake finshak. Dat she'd been a flockline on get broy larger, she'd been a gasline God. Jesus Christ, but Genesis na Revelation, according to John chapter 1. First one nigga told you she be sons up that you first sing a Jesus. We talk about me, King on God. All scripture is given by inspiration of God. Inan tagarun God me. Inan. If hindi tagarun God me, tagarun mo ita, mi siya na pa masin. Inan tagarun God me. Na mas matagarun may plus ko siya, me ta. Pa, product siya maudaga again 1902. Malan God. Nalgyan na angin siya. Malan God me. Laying mata siya ma. Laying siya mata kay mit. Papal matal kikas kusay. Pangan papal siya ma. Kusayan na ministry lo was already magkino. Fashion week singal na kasingal siya. Panangan mas magyok siya pa nga fat na pa lang at taga-type lang na kayo wine reading breaking kalamin gimit. Mas mata siya nga already magimit. Direkta wana nars na oye ma tiba na taga akpokin na siya infall. Ingin na fall na pa Aliban eva malle sam men bang siete sungun saptan me first no dol. Ikakka din dia na mana ilya siya taga wot mingan. Taga pakarin kat fashion yait ngawla nam singin. Pangan salalen ma siya nil taga rala na siya matlas ko saya. Matlas na anas. Inan ka proy las. Mana ilya pagatash kenge. Direkta ka til wikat. Ikarmin kat para rala lang sa mata siya. Masih meta. Men sak pa na wana tamal tres kalilakalan nga. Ngayon, ngkali ko sa na shwe. Som na kya. Kumeso ko like Jesus. Mas mataga uskat 2002 naman siya ngayon. Para kat force naman siya niya. One kata ko kya. Manmait parela. With that, kataga proyela. Nakat fast na mit na kya. Malikit naman siya niya. Kat proy. Papagat ngat na siyong. Ito la kung pa kaya pelching niya. Kesven lang kalang pakutin yok mong na siya na kayo. Wana fin sa klas ke phone siya som kadin daga pe ke pelching makumaki kadin ngat na siya technology ko. Ito la kung kat mo jifan na las. Katla lip ram. Katla laisi katla shake Kachima mata intron lam tang etili mana kayo. Kachima sham wala mana kayo inka sha fel ke cash. Ke lang mit ke kos sakruk. Magataga na ke o yeshima akwoki ke kafai kost. Sha akalamia ke tukungan tolu. First fruit. Jesus Christ il moli akti gimisya. Esla minse, esla makuluk. Lan fela siya na siya, los na kayo wa siya kumakalim niya, kikas molo. E los na kayo wa siya fulaw na kalalfunin ko, to your son, Jesus. E fa siya minse, fa is mo mabatban. Pagkat kaksakin ko miyok, ke bal siya baba, siya ba na, sui kaksakin ko min fa, kulang malap na siyong ke, o yan na kayo wa mo siya katimpel, som na ke bal siya. Kat ne fototolen mana kayo wa kespen lang si kaulom na si sky siya. Kung siya na floking kat kadin si bakulan long. Kas mo long mind the kaya kat matalal funa kadin tuna ko. And at the same time kadin ako la proy kun. Matlas na kayo wa masyat ng take kikepal siya tan fin fella siya. Nagka Great Commission siya mamaki na si sky siya kadin ako stem na kaya. Ayok tingin na kayo wa. Kung si backtelling in a shish, masap si mayokin mit, kadin lang si kong mit. Lang si matalan na, when I got lang si got si fena. It's all about love. Now when na doom, siya matangol na, Jesus Christ, at fulfill, yet ako sinuso nila. Ingin na standing at the right hand of God Father. He is sitting at the right hand of God Father. Ilafuloko.
Floksingi painalle tako innekkat kaissimit kusai. Wena kumusi nake kusangan ministry. Aku lang nakitakan ng nimit patle. Papa pangi fin shaklom. Wena luo pijatolu yak kalamia kumte patle in tako. Kummateng tapan. Kelo mamit nakawain full aulia. Eis mul mapata. Taka dito lalal fung na harshin kanik so fun na pachises when na tu matlang lash. Pagkadal der shukak sigang gumget pelching papa long proy lash. Sipa flong kat na ke mapayilong magayin na. Siya pa Genesis na ke Revelation. O yama in taka eis la mapayising papa harship. Harshin bone manakayo. Kumni manakayo you keeping the receipt. Wan makay mutla yung the proy lashing sok na room ke pelching papa. Tukun nak nas na shish. Flong kat me. Ak frisha chilang siyak na kayo. Ba't ko siya? Kadinta ka wan na malukron ka lit ko singala ko sa kalan. Papa na manas kadinin siya po sisal proy na siya. Taka syuk ko me full lagi makhluk lash. Aulia. Akay kat papa. Kung magana ito flok lang lame when na dumatlang lash. Flokon kat ke pelching papa. Kat shukak sa kong kumdi mana kayo. Kumita inu lash kay si. In na si mayok sa pemit pak makalam ka Genesis 3:15 taka gospel kalam nila elan fin shaksin la aw yan ke auto el misha el papa ke el moya kalan tol inela makulit na kayo walash pangin na silpa mit Rapain kat kai si kadin fall na aulia ko lal fun ngon kadin milya sidi ka di wen FG sakta si fosingal tolu ay singala ko sa kalan Moling nga na wana pole la kalan me ke romal ko pa mo kadin na kadin shikshgeni na ke mo nata Jesus Christ in the presence a leadership ng kat Holy Spirit kat pang na sim kaksikin kung baba na nas we matlas na kay wako sa akin pelchin Elia magatlie harshin kong tar or kat proy ngalal funikom ito la ko mitubukkat we matlas ko sa ma harsh ko mata siya na ke asulawos ke pamphlet ma katli palakim sumla ke pelftoto sumla na ke siya lash matkawak lash kat proy ke nados na kayo wa siya talo sintuna ko lalal funila mana kayo wanga taka inakay ka papa ke kas molong la wangan nisha yung mong magay na silos na kayo wa siya lalal fun narakay siya na kayo walash ko siya ke pamphlet ke mat siya lash akay mat maslash na kayo wa finan ko siya Silba na kay kat kay sila kung pa master revealer one mo pa yung kulamalak na sumpa. At proy ka matlas na kayo wape. Yok na may call. At kay siyaw susug ni kay siyaw lalaplas. We leaders lash na kayo. Kay local government lash. Kay state. Kay national government. And we may call lash na kayo kay church lash. Kinan ko siya, abroad ko siya. Tagarin, tuna ka fakulat Jesus Christ. Or makin kas molong matagal ke. Lain. Mata. Papa, si mga kumisin na shish. Imit finin ko siya. Katin folk na kaya pelchi. Papa, ngon improvement na kayo. Akas makin yukat. La mo yung jiba tash kene. Siya nil taka kiya pekat. Kung wikat na impel na kayo.
aga true kaksakin kumbaba yoktigin rewa kat poena silos na rewa magkusay mo check nam ta ke kiki aplalchietan info laulia to konorum ke pelchi kat te program mitlas kusay mo gana kat pro ke mitlas efeseng finan mashel finan palaw rain peace usukat chak ke pelchi nga tagarin folkner mitkullas ngayon tuuna kake masiwas pelo place them like you placed us kat kulang malla kat pro ke fellowship o ye magat liena ke cold front chi matagang ma wen lebe Paul and mit na manas cash in no kay wa ka belching flock na in the name of Jesus flock na kat boy ba kelo she way la pena ma kat long ke news na no pa ka din ako lang pero no kay wa pa kat ngin mo lash true kakshigin gum ke belching kulong malap na siyum papa glory praise mano kay wine salt na ro kadin fakumyak ke mapay lom siwas lom ke poing ke arulom gana gin lang yok tigin kay wa kas mol mai taga akalam yiko siwas lom e lunch ka ulom e ka makatli ka wan natin Jesus Christ kat po kay nen Jesus yemet lang los amen amen kal balchinget tamnas tamul cheskal fingo umdaga we got aklin man na kay wa ke balching na kat fashion mit kamre sum long percent Còn họ có long biết tôi có ha fashion na manas wala lutiak lumalap kaksigin kat ke ikesal damlı lipan ke mefaklal awen naklashin ke matagani ke o ang wala in fact kayo na siwas na kayo ilaw it koshing na awali me kosh nitsingal si pero na wo si bagat tagang in pain ko was na kayo matwiyasan matlili matlala malip siya labi ke praila nga na ke cold front si malsam from kin na ke ma sikyak pedari na ke kada states nga o ye ma katli ke Elia ma sikyak Finehan Minnesota ka o ye nagikay si mama nakapenak fosi pelang sinsiyak sing agim dawa kaya pa finidak la mo lumam singi kay dakla mo la kam singi kakatako la masingin taka na sikkumin nakshin na usya na siyesh la mesira ka din nan sukat pero na kayo ngalu met finan na ke Henry si mga make sure lang akalamia pa de Henry makaya na bagadak flat chikata Jeremiah to ngol si vasto ngol singe to ngol lack of backlash uleng sa asisieta ko lang sikat tumgin sim kaywa ke kolum kaywa ke anum kaywa sabat pieke Jesus pa sabat narang ako may fin free problema mo kada pa na 7 days ngi wala mo set de pa kada flat ya nakada pa na we pa na oyelan Judaizer ngi kat fingos laban na in we pa na usim mama akwak na makat bangon mo boses mo ito awang ki pepala na mangan ka suffer great loss the malan God malan with organization bangay organism si bangay mamul si apa nang arang along si kisin siyak silap ngi amatawa kela fuga elfin sik mengena kaya ko lalakuman na finti meshi kolye na finash mashi kolye pielen si katsano ko nakshi wasilao
Because today is the day. Inakaigat kimata na kayo. Na panang kuus mo taga wigat yang kika singayangan diksina kalimi lapan engan las sa sakin las. Masinga ma ekashi kumbe siya kumin som pass it on. Skinan ka na kimalutu chimata kong Nga kong matalal fung ilal silia daring on laling nga kong. Etalik na tikuma. Mayin siya ula siya masonna. Set foot. Taka kaskiente ki ye shaksing lan lema. Mea ka de pia age of accountability singe. Na panang ara nga kuminnan ka kikateken niyes ka bao siya naging makataskila. Katte anam kuy. Pela pange ala yokshi pega din kan ka sisin sigin gatslan gat. Afin makastan gat fa kadaro. Pinoy makataro makatpala na ke. Nakaditala nakadin sokla shukla. Aso yeke pepala makataro. Aklan sin gatla namuli pa singan kan rala pa ngaksinge. Matsiluwa mautyak ng anakilen kom. Kakilen ko sa kewa maasan. Nimet ko sangeng ka, may kin ke gospel singe. Madara ko minsom dahil may tikanten na siyumbe. Bella kewa nga usel, kemwe ka dalikti ka katsum na ki walila. Mapray kem nesha, mungu nesha. Ashmay denget manang ngit kitla siya nansik. Masyak sila kung kingan iskumiyang pen ki pray, ang antik na pray, kewos. Mahin ka rin ang kaksigin katsinge. Katte, taga na katin naman, lafal ke shashle, alash like. Nakalina naka-fact exuwas malan ka ata. Shkinan kan ke, yesi matam liban el-fact ke, papantay ki kaskusay singe. Wangan kumang kaitang lita, wal matapong leke. Siya sang na sinmat nga leng singe. Kidal tafanat ko rela, ngonlan ka. Ifo kalfak ki leng sito ko ngayon mo, masala. Mundak na section na kluo siya kaya naman kung finita ki temple siya ngayon, naki lomnuk-nuk siya ngayon. Kumeta la furnishing, furniture of articles, article of furnishing it ko rasle. Fin kumta na ito ke, na kumeta main well pen na. Yan namin ko na ke. Laso ye ke merik maganyak nagilomnuk-nuk ya temple men ngakong ba temple singat. Angat mali finitakle ingat. So, point sing agyorela pa. Sipe mama kadale ina ngadang di pa naki leng sa singa pa itakle geovaliki. Na kung fin lang nakita me katabi fos nga idaklangan liki. Chiyova ba nga idakla liki. Kata siyam nga wangan langan ke. Dakla. Na ba na nga kung finsum ba na ki furnishingan, kung mesum really gospel al John anda na conversation siya ki gospel al John academy and furnishing it kosh nga. Mga kung mesum Pranasin ka, da ikiyak lagi ngon. Na mana kayo makatorela ki kolan mo ito. Elde nakawil. Ay ruripen. Na panang arakyat kam singiya. Kadatakan siyam kun. Ala yok na pa me, makatakan luto laki maluto sim singing Yung anakiling ko usma tagadarian. Fulon la pela tam liban na should ba na akfonyela ko. Academia lesson aims toluma askewik misingyo. May gumsom na kilom alu aki senria kumenen netala as lesson aims ki kai simulutut nge katetat ngalwel. Fin ba sam kunjak na ki silia kingan matal kilen misingyo. Akat saman kate na masaya kateten na tangalya malututo. Malan kata ilma fonsi. Na flok na ilayng Leng singe ki papalange. Matali kingan matal patati. Felos ma elos pang no mat nga shaiya.
manan lawful da kain kasaw meya. And there's some ki kain in language. Ma mit fashion niya. Understand. Ngon lan gat pay gesla. Nasin mit ma. Samtek leng ki pepal singi. Na kung mo ang lilay fo ko. Kerufle leng sa singi. Kung sum na ke rom singal tolu fa singal tolu ke. Masi cover ki asal sala. Isyosang pekanin gas na ke. Or itak yang na ke. Rom singal tolu. Na vedel ma brown singi. Sigin ekal lakta makyang adel te akkalim yin sin maytala. Menge ikulyak lake. Kigastan gata, Kashipru, Aramaic, Greek, English, fakosay. Na banang kung pinfosya kung sumnagi pepal Englishan, fakosay. Ilya singa yaski plan pela fale. Mayen katma ke walil si male, we might. If I'm fakangan, dapat magawilang asta masingi. Angkal sila kwilang asta masingi. Belgium da ka nagimalan gata. Spiritual family ba kumin na nilya ke. Malan gata. Malan gata. Ata kan siyam nang malan gata. Atit kan siyam nang ki ANC. Ata kan siyam nang malan gata. Pagatash kaya. Kulogas lowosan, nga nakilin kom, matagadaring Wikatyang, damdal fulayin, from Lanai. God bless you and family. Damdal Senorita Melender, God bless you and family. Damdal Shua M. Nelson, Lenwo, God bless you and family. Machimit Malgyab Shange, Damdal Ruth Charlie, God bless you and family. Kulogi ko sa project pe, may faklos nga din itala ko sa ash, anaking akalamia. Matmakin, kimalan kata. Nga tamalipan niya, lawit, finga dito mga siya, katitafo na siwos. Fin makatakilan na kipaya pala. Kamit si fakke, mati ash kipaya pala. Kumelong ke. Lumala, tamalipan, pero nga flong na room ki lesson names kan, fakat fast namit na ki, lesson context ko, history background na, lumala. Commute. Wala nga kala mi pianga lesson em tolu ma to ka from kun anji back yok ye nage me from sing ko igastalan me mali tu chilashin wala nga kala mi ga tru ga ching ga kema el igastana sheshka mata euros phone we me from lo chingan na we be kuno kon nage lenga mante ta vingo si sam ko som si ber replay ye katta ga li sham kun me opal yakye tokoshai parables of the kingdom ipche me dat patagongen patago ge max up ta akos fos long ko nge ton lu scatter seed be smaller seed it triplo ba ta ka ye Nagataga na kaya me ipsiakliwa or ma ketokosai siya ka works of the kingdom. Na ip akos taga kaya kaya fos siya kaya every sabta akos fos akos na gawin course na sum aksaf kaya sabta siya penangan fos singal sininga singal lagi course. Akata yun na pa or malang tokosai sing unity. Nagataga na nagala sinay mo na masimit mga akademya piang siya. In fact, kikas foto to, ayok siya matagal ke papalyak si mga akademya ke makakos, fos long kos na gatong lu. Pangan papalyak ko parables of the kingdom, ipsimit. Pangan lay sinim simit. In other words, some summarize siya. May samram kinyak yok ke papalyak singan. Papalyak lu patagal kaya. Papalyak lu nga. Spa akademya mo me scatter seeds
Fos non kos nige longia, na fos tolmon na keton lu patagarela popolyak siak lua, smallest seed. Na bangan lesinem meta. Kadinta ka liye na pa na me summarize here. Fact ke kas foto to ma yok shipe mataga ke purple lu kangan. Men pa usie o ye si makadin kalim na pa ke me toko shaisin. Na luo kadinta ka sham kun agate ye shipe lan me singa takaini sin ke ngon. Bangan machimak luo. Taka agate ye shipe. Spelan me singa takaini singa unity singa ingon yok shipe. Nakataka usie Ephesus saptagos fosakos nike on kos ale samram kun siye kos maka samram kun siye kos me singa nanu si fun ngon si fun mangan katiki afu me finshak si fun lame si fun Mike Kostogoke, Masi fun. Yokshibe explain the purpose of the unity in the spirit. Kosong dia maritlungan niya, usyo na pa eh. Kumaya ako lang nakisyenrio kon niya. Sal na lalap. Nakataga, masyafla siya, bakon nala siya lime na. Make a plan. Make a plan in me, kon shoot. Akmi siya mat na kayo in church. Reconciliation within the church, na siya reconciliation in Mashlon Church and the surrounding community. Rada siya lim na, rada siya plan na kung mo siya masikyak in church ngayon, na siya me surrounding community ke church. Na vingat kita na ako chisya rila na ke church ngayon, katsumon fong na ke design ka finsak lalo me oye si may intended na ke we design el design niya church lalo pa in growing numbers ay silba me in unity. Pange when anak si may na nuskat wut na fonsing catching this actually thought to remember. So Christ intended and designed his church in grow in numbers and unity. Alright, Yorkshire Indiela every day. When a day of Pentecost, Academia, Bible, 1,000 told you 1,000 meg or kapkapak siya na fact na siya na mutkwet Marsh billion luo matlalal from yung fella siya. Na sige nan ka may sasyangan taga na ke munun Christ when may nga ninan taga na ke standard base foundation siya makwa ki get Jesus Christ. Ilo siya ninan taga na makwa ki tayo mga na phone na. Why yoks baga din galing gela messing a church siya bang ina na masi fun. Manifo may si fun na pamisya si fair ke church pa Jesus Christ. Na vingom niya taga tipangan masikya. Katin siya na sambram kin lejinem tolungan. Tipangan masikya ke church ko saya. Lalai pure na alu ma alu na sin katching. Lalai ken mala alu na ke katching. Ash me mano si fun. Ash ngon si fun. Ash finshak si fun. Ash lame si fun. Ash me baptism si fun. Ash kat si fun. Yokshu pega din kalim ke. La chisel de garnala me. Church in growing numbers and in unity. Na sipa na flock in akyoki masima taga painkat ni msing pangi finshak lanen mo. Kadin ta kya fo seksi. Na vingom ni mai lit ne mat ni matagay wot me. Na sipa na kalwon lipan na sipa na kalwon anke nanaklas pel na kayo.
Factually tlan mga matagay wouldn't. First of all, they gave us a watered down gospel siya. Bible lang sa siya. Wang na pa matafong nagaling mata siya. Fast. Taka if ingat clear lang mata siya naga King James version. Tanaral ko hanin ko American version. They work hanin word by word. Ali o iya siya makatash ka machine. Para katal lang kaya kasin ko yung alaw. Tipa na while. Sige li example siya. New Revised Standard Version, today's English version, Good News Bible siya. Pangan lang luoma. Nga, inetolo pangan da Good News Bible, today's English version, it's the same thing. Nara lang luo siya pangan. New Revised Standard Version, Good News Bible ko, today's English, also known as today's English version. Maluangan para maganya ko siya lang sa siya. Pangan. Na if inkom som die lang luangan nga som die tana spirit soul body aske spirit soul body kaya siya sunga saptan mero fosnol do kung taka nagalang sa siya matalorit makin lang merke luangan tana itakle soul spirit body Bible singan makain na finfel wangin section aklusingan pati sign panga o yesing ang nakuluk siya patago an we matlas ko sayang kanaus na mga phone may ko sayang click fort in Belgium Bible ko sayang or makin Bible matali kekas ko sayang or makin lik nga late in Maslon Pacific Islanders lik nga lik nga neke lutut neke shita lalo sa lete ya. Kalki kana usla. Mene for men full mata siya dan ta kemalan ka. Kadef som na kemawu en ko sai. Dal sanga li ba siya dal sanga. El sanga ka din di mang. Inche wu. Na ngina watered down gospel si mau daga kador making taga na mem siya lik na das nga pa force mas te si pete ya que los que lutut ma kone ke si del banama fugunen ko sa le te yak na ke line ma wen lep pang o ye mga dasken intra lie joksebein mesing kadin chukak musesing akmusesing in church she surrounding community land church joksepe nakadin di masim leke max apta kusne me na pa popolya me element me taga samsam kin yakya na yok tigina gaewo leisine maklu akalemyo mo me kadina kateya la me na punishment takay ni siya nga ingon siya manifin wang ingon ka makatarong effect na me akin suwi ka abangin for section kalta ka ni islamang na itakla soul siya mayroon siya padash ka nga kadina unflock ka na kamasimita ang mas mayok sa payment na si kumat ko saya. Kadian flock na rin ka. In other words, itak na Jesus ka makatas ka nga. Agat forset na ni mo siya. May nga pakusyo, pasapas pang, wan kaya correct, wan akswasyo, may full land naman, that's normal. May nga pusya naman, nga som likian siya, som sibakolan siya. May mana ilya. Ilya. Katika lina geme, fos singal china ke singal dolu geme properly late ching kolyak fal chetana kadil che chijel che me may sang na sin church apostles
may prophets, evangelists, pastors, na may teachers. Nga sumni ke masya kya kusngan. Metropone context singalit kos katlikia ke maliti se fonga na ke metropone reference singalal kos tagade. Tana context lan literary context lan supposingan pa shepherd ngan Indian flock di ba sikya ganyan manifo katsum tana one train up one akatayan o yan itak the doctrines itak the instructions itak the tingan ba section akluosin may itak the papal nata singa itak the temple tana one na pa o yan may critical thought process mataga katil siya din right makinin may aliliyang right malalo one instructions kada doctrines nasin church may ngutagan karning church o ba akfoshin na pa nara intaga na shares matlas ko siya silpa na akalim mi chisya silsat na arstios na misyengi keme ka Bible matal ke kaskusai pan original language lasha amta read if I wiksingaw na gasingal singa fat na pa la language to kang cash up na pa mo masin the organism siya na silpa na flock Bible na ka uta ka kengan man ka ashibeng max was in me hinduti in ka yax was in akta yung mas was ngan man kat magay na bagan refill na siya so therefore kadina na pa kanin choose ta kengan man kat kadin kalin kya kukon kat na silpa pangan Lasinip, pang lasinip tolu kulo malap kaklan man tanga the flock na pala na silta malay dan taga fashion na historical we literary context Kriskal Right, klomalab. Ampan, klomalab tamdel. Ingin ang fashion mit ngan julba na pain ko osma asan kaksagin kat ke mulash. Lata si matram genge Ephesus sisin lata mapolel sa masla. Kadakalim yaki dututlas ngila tari esta ke pa la bukon ngolon kas ke pa nata ngila aspukton ngolya pa ke ulang matan. Lata si makate kabuksima de lutut kyange elda ke ulang sasian. Na kospelakos bukin istrisi fan na paurekma buksingan chak na geknem singe na leta singal dolu polel sa masla ngawek mo man singal dolu mo en convinsom na ke sentence ko emet ke matawag ke Rome Corinth Galatia Ephesus pam singe Philippi Colossae Thessalonica Timote Titus Philemon sentence ko emet ngan yakatay sangin el Paul na ke now when ancient time authorship el da kaemit kesimo misinge confinli kesim lash misinge ngeta na katigia salutation signature lash ke kapan sim lash pan masile na ke na mayen met teleli la sesimus masen na credibility ke andele ke konakla metsingan met fakasi bungel ka na gerek malala naglonsin katla Polel finne lutut shel kamelel mai taya ke plan belsinge ke lutia tasak ta ke pel sima kalime ke orek mala eldran kalye mit Christian de lemel tu yang la shela kalem shat tolak matal kalem sibena ma kalime ke Genesis sapta si was tolungan kalem sibena ma somna finansies ko sa 1852 na paano nga kita malilipan lakalimin siya siya na wikat. Pangapakotanan kat na siya. Nara kileta singal tulungan nakadetala
Nara si tukuan pa Hebrew tena simle. Kung pinsan na kay Hebrew ta tena simle inen machike. Namun tena simle nga tikan fak mo Paul pas moslan. Inan masimle si. James, Peter, John, Jude, Revelation. Na puklong ulit ko skill lang sa siyan kada siyam kay Ephesus. Paul im da in Rome. Kaya house arrest. Nara leta singa pa sin leta mated mo. Prison epistle. Sila ta simda ki ilda in kapur. The kapur sila ngan house arrest si. El shek na kan sham na sinmet mat kam data rolan na el shek na kain me ash me freedom sila len kain bang ta sim kanin mangan. Nara ki ka chamam ki Ephesus kumngetla ka sfena kapsa oyum na sin medin siya uluman kamit wiyoman kamit mamrek kawak na siyan. Na kung siya casting what pills of friendship. Mesya uyen maston meten rela kawak dahil kawak. Ngay talaman na yok si pesi bangen. Tugmusin dik ngayon el bakemwel. El touch my heart kasi bin urek malan gata. Na nga nikilya ke. May esmakin na sik, may yen elikesta na sik. Mama nga tenay ta ki akwak, ka tenay ta ki cleanse up. Mesingan common values. May nga tamlilipan ay dahi kaya. Enda nga soul siya, ralang sila ngam tapang ralang sila. Na pan nga kipel sil furla, pang na nga furla petari, nga syukat pe. Faal pelin molin lakakya. Pelin ka syuk mola siya lakate siya. Na experiences nga, ideal values nga, para mutual appreciation, respect, vulnerability. Nara, siya ka din kan spend time. Na para elorela panding. Nara, efinevas na aspel sima siya kain katlimal man patatle. Nakat pangon na ka, ginakyang na Russia flamef kya. Kumasya ke mamakat dip siya lang eh. Ke churches ma polil me sum na ke ka missionary trip lal nga. Relationship lal ke church Ephesus of kya. Me kumita ke. Ilda sum na we briefly yaklam ngal dolu. Na urek masingalal ko fasingal yan galungol siya kalemi la ilda ka na Ephesus na sum na ke sinikaka from na sin choose ngan nail skill and daweta na aspen na ilya madal ta kain line alke na tokka ta ke third missionary trip lalan ilmatap yatolu kung ngani ke rek masap tolong ul fastol ngol siya ke matalal polan na masing asam ke nge el develop close relationship yurin metlalal fungingan nara Masima el lutina silos kaya kumelia kyorek mas saptas ngalia fascina gate kosan. El samram gengan madal. An bel singe yok line yel ke subject matter singan. Kung di pa na ke saptas singan ke fosal kos na kaya. El gesla open forum lecture all. Na silos ma taga na ke province Asian. Sak pa na orek mas ngalia kung liye El onwala met demons kadamam sininutya kya kum kapendi peke rekmas ngalia fasinga singisngal luo. Pakanten silos taka lemdalek ke makluk lalos. E forang na sinlem. Fasingal dolung ke longwala kalemi bena ke sapta singan. Paul el ne fake ke kastan God. El oye pe shuno yasima katamutaliel mal controversial figures. Kalman pa kata mamalutingan ta kata counterculture. Elta line milos ta lalfungian. Yok na sinmat businessman creek ka Jews ngan. Nara silversmith singa Demetrius el shamdek raya din Lionel Paul. We companion line ngan. Nara
matukalok ngan kumeli ke si Corin sapta singal nuar fostol ngol luan la. Telala na aname wild beasts ma, they were ferocious. Telala ke usya o yemain akmusya yile ka kaino yangan nasil. Nara takala sikum ka din diela. Paul ke o yasima masikyak nasil ki ngasam ke ngantal nge. El me tagisum na yen siya ngan matal panglol lan ka insum. Kumkan de ke orek maskalon ko fason kos. Fishin siya nge panglol lan sum na Macedonia. He was led by the Spirit into Europe as far as Corinth. Siya il folok finan Ephesus weme. Nara kanin o yang ay takala. Lahil kisum nan siyang el shak na matape ki maasima iluti kiyangan. Nga ko mininakadinali na may power, propel ke nganlan God. Inte may ke silakom, nanak silakom, ina na makatnan ka in a line, in fall na kimakastan ka ta akalimia. Man kan laki lakom. Mayan, God is a very loving God. You have to trust Him. Ele partegi kum na kima, oh yeah. Papa na siya sil Paul, ngamat somnan singi. Nara, masingan inda ka na siya ka din tala, pang silal nga somnarol. Paul ka di tala author siya, dahil mo apostle of Christ. Na, elmet na nga kumin nandudut kaya siya fingat lang siya. We fakakastan God as an evangelist, ka as a gifted teacher, ka as an articulate apologist, ka with Christian Sibana. Nara malu makadaliye, anan yok ta ka nge, kumpuan ko na ki, sapta si Fossi. El fakla apostle silang Christ, el fash ki will of God. Pakan si mal fakyan, kumansum ki, sapta si Fossi. Na kumsum, fast forward ni sapta tolu Fossi, na mystery siya ma-reveal na silingan. Kumaliyak siya. In fact pala, prisoner sila Christ Jesus on behalf of the Gentiles, on behalf of the pagans. Na bayan, kadisam la, kipaya po la katututkin mo, kipaya siya papay premil ko ki Genesis, sapta siya luo, pang na silingan, may choose, sanong ki may choose up, dawek. Behel si Nebuchadnezzar, iltako, Rakanye, and Jerusalem, Tempala, Kadal Rekmakanala, met peken na taga nagipit siya. Nangakom, kat pa unmat siyak tolu kat pa mystery siya may kekta na si Paul, nag-church, pangako makfashim singya. Naragisamram altam lilipa na, ito ka samsam kin nagkioya si ma, takata na musyenge kat man kanala Jesus Christ pa mi sa finsiakshinge. Kata nakatin met call mo kat ambassador lang kat musyenge na nakatin norela mo malalash parek mao anam meta kat keinta epel na kimama katutoy mo papaye. Fin mamet call si fash kema kimalan kata aw. Evin met kol si fast liki na temalan ka. Makin na nakla si fena. Ay siya fakla. Nget lan kat papa te panget lash mate. So, folok na kilata siya. Wat kayak masim lagi yakon ngol siya. Tukun misilan Christ. Boler siyak namda ki ausores. Pel siya polel ikin met Christian siya. Apkan kiyatol ngol. That's what's the letter saying. Our mission trip tolu makatitakel, sham kun ke for establishing a church nge. Ay pe na ke for la Mediterranean Sea. Nakatitala ke for fashisak tolu lalan, pail shra Jerusalem na makishipen eluti, preaching lalan. The commit ke sapta benas ngalyage orekma fasangol siye. Tashail na pa me uskat me kadindagam sham kun na ki
la mesikyak ngan. Nabasikyak na Paulil matake under house arrest, meaning that he was not really in a prison, but probably under guard in a minimum security situation. Kada scholar ng fakla ananas lelom digiyagim dawe siya elinapelan moli guard ko karngin yel na para kadito ke Church Philippi at eskwela may tiba may iba brothers len usom may sangsi in the cash of dalan na papangan si me prison epistle Paul la sien si mal gyashwe pangan finenro Menefo Elia belna kewa laika pur kamelashke na pangasi mga minutut kaya. Use that place and opportunity as a time to preach the word of God. Ana siya mama kumashke en kumashke pangasi ma Paul elkea na mayen peng-pengyenan singe elorani pekanin metlal metmet. Na room karangin fela belsinge ngatali White House petse kom lalakom bapol kom som tule ke Congress in sham na sin metlan met nge metalal vongi line di petse singan na panangara takana sikom kadin dila me aspe metluo ma kadin nandake Titus Onesimus itas bayakle Silpoden som Nicolasi inuspe me lusin epistle mas nange sina Ephesus sina Colossi kung ngani ke Ephesus on God for long luo ay be Colossi akot for sit kosh na pangagata orek malala Church Ephesus na surrounding areas nga ba Paul sim na si in from na si loski me lata singe na panangara me kat finanan ka naki maya taga shamanyak kyang kat fina fast forward kateliela Ephesus had flourished a strong spiritual community siya apolo siya talutiwe met na elda lutiak siya Priscilla Aquila metlungan siyan yan Christine siya kung fin mat Christine siya alayok siya dan kiyo manin on board Come on board with good moment ke malan gata in mo gusto ka nila so ko team with commonality in ala na fukuko in fashionable ke kalans up singe na occasion singe ma shipensim lalapa to strengthen the believers in their Christian faith in sanga kosi na simatalal fungi ke molin lalal fungi lalosa na lalal fungi ke body of Christ singe na pangan kata mama uskat me kadin me taga sham kuna ke Ephesus sapta si fastolun ke singalakos kumeta kata na elmanta sham ke spiritual blessings na anan link the passage pa taga dawak na ke fast si valen ke singalakos men singal me kos ke long dolo patamal lipan net kas inakata ya first by first scale pangasi mo insewo ka Cash up magat papalsi ki ko siya online ministry. In mo first by first siya gimange. Na kingatakan siya man na ki literary context ki insewo wo na ki molin ngan singe. Insenge passage na list ko inwala kisin kaksak na singat. Ki malwala na siya ki Jesus Christ. Na Paul elsim ki kas Greek as masala kisin na sa list ko me pa Masyaman piyang ke Ephesus sapta si fastolu. Paul is most ki kas Greek. Is most plofak na lois sing efak mo. In sewo wo God. Dapat naman lem Lord Jesus Christ. El siya in sewo ikat ki in sewo wo nakaiwalan sang oena kasaw in Christ. Na kalme yan fact singan pa Masima Paul Lorella met by kaksakin God. In fact, matlalal fungin na kayo kaksakin God. Nalalange, God alone is worthy of praise and worship. God makaya na, pafalin kaksakin diya, ay nalo na si.
It should be fact mo, He is the Father, our Lord Jesus Christ. El papapatamon, lame Lord Jesus Christ. Because believers belong to Christ, God has blessed us. Kirshipin matlalal fungi. Elos malan Christ, kate lakin si wuwoyelos. Nara kadangat ang lita na, urek maganyak blessing el sikyak pel siyofok, yoleng mata. Natakanan siya kasi urek maganyak bless, panake inakin si wuwoyak ka, akin si wuwoyak tari, el sikyak pel siyofok. Kanmean pa, alana yokshipe kasi nga din, loang lila me akalamikaya. Now, kigot sham ki blessed, it is revealing that God enjoy blessing His people. Elikas la ka din itala, God el per akin siwoye meto. Nga kumintemot ko mo, kelusi masap kanin mangea, elusi manainta me, kusrekat la ka din te, ora kasi mam. Pangasamana, karangan yak, liye ke oya si masikang sit Paul nge, el ke som na yen si angan matal kolon na ke yan si sayi. Kadenan fast ke timing lan kat. Nara, in fast na met, Paul dok samsam kun na ke me, mamata kay nakin si uye matlalal fungi, el shaman kapsa na ke mamasikyak tari ke uleng mata. Na ingena el matawagin samsam na sin walil si Ephesus ingena edang na kung bakit the benefits ke Christ redemption palfak ke Ephesus si fasit kos einel askuluklas napakadenin na redemption singe fall na ke kaspen langgalenglal kat babalakin si uikat ke ilela ka dinis masang ke molela tako ke Christ na ke si fin molyaklan when natal when sinatal nge el masang sinasikom kadak flatji ke masang singe el taka elusya shikarak sinasikom na el taka kadeta ke sham ke ela la el lippisela makuluklasha somna fin siak singe el pray pena singkat siam suko makataga luti fongge siam longolua el pray mo heloi lama sapatani katla givam fastigia confin pay attention na gisham jamban when natin God Jesus Christ pel na kay wel fak mo papatamakin ka siya loroingi papatamakin ka siya Appel si fan na kumaliyak kipa pa alfak mo, katlak. Mesingen, may yen, kung finan ka naging makaim tel sila, may tamalutut mal sabin wala som, nakitchiminin, pray. Dahil mo tulle. Maula la pal fos nga laki nga. El paray ni fiyo kakakla. Nga dito na fiyo ekla siya. Destiny bang pan majil de koke na sayen en mogel nge sisiyang nan kerapol sonol talak me equal shako wiben ataka siaklin yaklel elus pe siaksing na to shako petsela taliksin dum kangako minora inendur mange Christ sima polelitike church nge na para el fakki Siam mga luo makatagakataya ke katla kikom fastigia malal fungi mo ngako maspe irok sinsiak ngi pel mamatagan kisyang kata tanan ka na kimal palong la lippisel ay katang lape nara kati sham kun makena nara fakla kat papalakin siuye kat ke illela katin ace masang ke mole la taka ke Christ balrela fin fela ken ba oraman men la luti kan mangani kinal ship ya na masing awam de man kan la ke kataka luti pa
en wakel el mise el molyak wangan siya kung kan ridige kaslan ga ta sayel just Joseph Smith dengan siya katena Buddha hala ka siya makum halu na siya pasi sara etakata na kasing el katangla itakyang opisina siya el ne enwaki David Sima second line gani kilines kung si David si to kung sa siyam sa kung men David pas mo sa siyam sa kung el siyam kun naki reward siya molyak siya el sumto na asan si silan lepo leyo during kat papa call al flatliki ana siya authority fin fail na resurrection siya ta kasamanyak evisi sapta siya wasingalyan ke longol Emelapan kalal. Arula na yok na siya lalal fungi. Fall na kiurekma in kalal. Siya elarain Christ. Kilak molyalalak liki matmisya. Eliki ya in mata on lepo layot in kasao. Nara kat papa tamas in kasao. El blessed us through Christ's death on the cross on our behalf. Kadilakin siya wuyikat kimizilan Christ fin saksing. Kisipesh. Nara, because by faith, we belong to Christ. Kisipin lalalfungi. Kat malal Christ. We have every spiritual blessings. That is, every benefits of knowing God, everything we need to grow spiritually. Kisipin lalalfungi. Katmalan Christ, ara asin siya wukingan, ara masang kisipin kat itakikat, mana kayo makatinin na in kapkapag kimulingan las. So, these are spiritual blessings. Main siya wuki mulingan bange, not material ones. Di nga nga akong kikat, ngus laki uniform, ngus laki materialism, malan fail. May sanging maki main siya walking on at tiya maki malan fail. Because God has already blessed believers. We need not ask for this blessing, but simply accept them and apply them to our life. Kasi kat papa, ilakin si wuyela tari matlalalfungi. Katingin na 90 siya kima main sewa winge tasakta ineiske and molken. Because we have an intimate relationship with Christ, we can enjoy these blessings and now we'll enjoy them for eternity. Kirshibin our starry kapash for total last year in Christ. Katingin kain engankun main sewa winge nagipelfasyo. Narakilta ka, usietari, siliangan lalin ka ata, na wangan matkanis talikikat. Pangin may sang singa kumin na nitala, sili ka titari. Ako lang singkat, kimalutut siya nga look forward na akataya mga ito mo. Taon lipan pragi kat papalinikes na sin. Ke outline si makataga kaya kumenan ka nagimalta ka saman at saman pa kaya dana sapta si nagisapta tolu kat na napay ka din massive fun in Christ. Unity in Christ, unity in the body of Christ. Body of Christ pa me sapta ko tigyon ko church. Maliban nga may pangkaya sa mga samda kaya pelang flow na room lamala. Kulamalla shidbana shulkak chicken got ke mai get na shungan shidbana we coming pain na ko wala ko sa ke pelching ka data na ke mo litio wana nga ka mi penya me shap matam le triskal de gia in som na galation name tolu magat akademi phone shidbe piangsia kun compassion of fashion ke malo agata yang na pangan unity in spirit chinga aspect ke mal shmoningan
na me o ye siak to dengan gadin rada lim inak mushi church lin church yang sibe surrounding community na ke church kadin akayemait kadin akmushi aro me akalamia manganin to kadin focus na ke relationship na ke week na phone chinga pa ka chamrab gun met the Christian church sibe na flogin akay got Christian got followers got laman Christ pango yesing got me got wine of Christ na church ngan pa munung Christ believe in Jews and Gentile naro kada to kalina ke simchilad bolin akay saints nga pa me machol le mat siyak le na ke malankat magain. In other words, holiness they live in holy lives na me akalamia kadin kalam gela saints nga really set apart for God. Na context la Ephesus ito yung temple weng. But Christians set apart for God. Kaya enay tayo. Kaya lalalfung na Elia. Bapo del chiminak kaya nga hey impression. Skilya psal siya nga. Saints mean set apart for God. Christian church part from ganyan. Nara, inta ka kapasya unity siya nga kaya or man nganing kasi believers nga in that time frame. Pwede na lang nakalim niya. Siya nakalim nila. Church siya mal from ganyan. Well, raya kaya fractures lang nganing akayelos pa. Jesus Christ mo ganyan. Yok siya. Yok na pa siya. Pero kada takaliyata na factual elmet sap shite tema ke actual lan mo ito a define appointment me really gasing this ang long chika nga riti Paul an apostle of Christ Jesus by the will of God liye much sap kadita la our background sila sumta yen may siya fa niya to mo kunla madalan tolu gekla the arch o yes milesum da Arabia tesu chingan mutka mayato. In other words, he was discipled by divine authority. Ara kelta ka na kaya akwa work mamayin na nak farshida na it completely for God. Ara la situation for ganta ke entire break kay 4:4, he live for Christ. Set aside for Christ. My larangan by siya makalam yan na siya saints nga. My mold kun. My experience kun. Na siya pa na taga akalam niya egaris na Damascus or it masap tayo for siya na siya pangan man conversion commission siya may takyang na siya. Tema kaya or malanmoy. Kada ka in ready mga in taga sibalie o yesima kataga liye finan ko sa sing la machine card ka machine mo ara later sing machine mo siyak na sin matlal fung ba fak ma to the saints of Ephesus saints nga ba mit wo mit set aside for God si fell lap siya wing ba the Christian church for Christ, man, set aside completely for Jesus. Bang elba sife. Nagataga liye na gawa yang ito na sipa na taga the faithful in Jesus Christ. Masing yok sipe. For the saints of Ephesus, man, the faithful in Christ Jesus. Faithful. When aru matalal fung in Christ mo kayo pasang from ganyan. Dahil singan perseverance matagal ka from ganyan pel nagawa ng order of salvation sing.
God being sanctified. We are being set aside. At the same time, we are persevering. Mga doctrines luma ongoing in a believer's life. Get dispensation of grace mga doctrine. God able, God obedience to God, and therefore we are being peeled. In di pan lang siya ni Jesus lang yokalig in the work of God, Holy Spirit. At the same time, God persevere. Mga mas may na in the gonna get literary context, meeting out the gonna get forcing me got long doing Lucian Apuela, Celia Kikatari, and in like move forward. This is for the saints. Stay fast, boldly stay fast. And Ephesus passion from ganyan. Temple Artemis, even by some logo. The Lunaelia. Lalal fumi kanin lalal fumi bakante. Amoit kanin saints, boldly, steadfast for Jesus Christ in that condition. Narang akong kain tagalin again. And pun biwan ang my Ephesus to our deal right now. In our concurrent saving si makadasyang nagepelal po la first century nage 2025 in we share relevancies in as mitas ko sa and pumpe to me. That's commercial. Everyone is coming to that place. Our all you have in pumpe. Siya may nga somte uspen na flok na gendal flok na wena. Siya usipen na consequences magatli na get oyen den nike oyen na kayo. But we are saying we are Christians. We are Christ-like. Kat som nanjengan in display gospel. Jesus Christ, kat somte kat conform na get. Nakadusye na get fashion wash. So ankle nga nindaga hindi na paela church, Christian church pa siyang ganyan. Nara unmet si mga taga siyang ganyan ito na messing unmet ars ko unmet usu sisis like a fin shock. Now, a community of field heirs. But in this facing and nage fin shock tolu magatigia. Summarize parables si gemak saptakos. Kostong longos nige tunulu. Akati yap super in uniform ko unity sing in 20 in launching. Our relation lemon Akmushian church, she be surrounding community of the church. So tulungan tagal na hindi ka passion na kaya si facing a community of field heirs. Sabi nga taga fosingan mo ko fala nga usi o yes may taga hindi malala ko mo poli lala outline na kaya fos tulungan na kaya singa ko siya. Masimitan po may election doctrines of election siya from ganyan. Kaya force akos. Force ni ko ito ka samram kin doctrines of adoption. Na force it course redemption work. Na tako masafta singan po keeps of seals singan. Ngon man got seal god. Na force singan me ko na galong dolo siya. And then fast forward back na gamaya ko sa mga reading ng election, adoption, redemptive, salvation means of work singan na siya ngon siliyak singan. Baka literary context man we siya for singan me ko sa kading liye kemaing kasmer gakal me wherefore I also Arga si fosi kashin reda la broile gana gat fashion me. Right, but si pange fosi ngal me ko fale. Si bak akal me shifa. Shifa akal me mo. Un met usu she like a finchak. Un met usu she like a finchak. Every saptashe
Fosingan me gosna gelong olsie. Ke mainge mawaya pe ke ngalong tari ke lalal fungi in lime chisha she on in maslovos along chilos na shin met wona gaiwa. Tie shaf la kulo lo kewos tie shaf la kulo lo kewos a fact kowos in proilok. Fosingalit kosh the God lon lem cheese large Jesus Christ papa the man wala na fashot na shuwos ngon in lan met a fakyak in ital ke kalmalik matan in shiwos the kowos fakoin eta mea finshak in tanglal mea kashpen wala na in ushu lal in metwo singalia e mea laban kalal Aulana yok na shesh shilalal fungi. Fall na gerit ma in kalal. Shelara in Christ. Kail akmulya laktigi met minshe. Elikiain mata on lepolayot in kashaw. Aulana fulat ligi lem na gaywa. Wal eko etokosha. Na gaywa itak yangel. Tien felching imagayna. Oya bein felchisha efa tako. Ay likia manakay wa ye niel ay selang lanchifen manakay wa nake church. Siya manol tingtinginel siya nakla manakay wa in manakay wa. Pangan marichi may daga kulikot kada daga usye fosingel me gor siya daga nige fosnol dol wakade. But with this nas kat proy like reaching papa ka dalle shu kak sigin kom ke gas mollo wana gospel sona kalanye gasno mana met gasno metal man med Jesus Christ Genesis nega revelation ikasna shish papa kadin li shu matako alle kalam ke fin shop molji matako ke Jesus Christ mo ken el molja kalanak tol tukun nangaul at kung nansingaw wana ako hike Feast of Pentecost ke liftikos na dolo akfon yela dal sumnen kasal ang wan nung batati we Castellan Church at the day of Pentecost ako na kay walo fulfill ke wan natum Jesus Christ siya man na kay washianiel from the very beginning at true kaksagin gumproy in Jesus lang wash. Amen. Amen. Well, kulo malak ke me kas mo masibatago inakayagat kay siena ke me o yang akong aske. Ebing kador magin o siya yen renew mind lasho. Digi kaslan God kada force lipan in tage force yok force na yok ke molal kayan molal fana yesingal doli lang awi Christian ekin met Christian singal dolu February la singal akos la next month it'll be 14 the ekin Christian ambassador na ke o yesin nangaloing ta na wan na pa makanusyal lipan siya in Jesus Christ mo na gaslan ka mo rin pangamas may nagading ting ke pel na kayo katangan tagalian na kat kain relate ma Paul el chimi na kayo matilal fun I mean they were just like outsiders foreigners in kayan may deficits ngan may na elia ke masulela kain nga lubakante boss pe prostitution mawrit pe we and then Corinth is on the other side as traffic nga norit aso yan na elia na may nga to proclaim Jesus Christ may lang lalos in that kind of environment
It's really why I say Ephesus mjenge papunpe. In make it relevant again audience la ramit ko sa. Maliving kom lieta sa kasi ni nage ten nage oya nage orek fin punping e plit nage oya makatas pegem mjenge mit olal fung. Na katikan conform nage malan fela sing. Katikan compromise masing. Par pang mo letter to the saints of Ephesus. Mit sholle na singkat. Mit shiliaki. Mit elected tari from the very beginning. Mit redeemiaki. Pange o yeshi madin tagalita na mit not yang nagatoko siya lang ka. Tari pange. Siliaki may ina. Pamit Christian. Pamit lalfung. Dati siya pa wi. Fela siya nga magugoy. That we magayana matagarun God through His Son Jesus Christ, through the work of God the Holy Spirit. Nagadata ko liye na gaya o yamay na in fact na me first singan me ko singan siya katagam akalim na gaya kasing lisan nas kan siya kas trial by on side by side nagatag ikoy. Kasi ako singan alat ko yung usiya na po may spiritual gifts pang el na sila latar church election doctrines of election siya nagading kalam niya. Nagading kalam niya there's two destiny doctrines of predestination siya nga. Under it there's election and there's reprobate. Election na call na kame, mol mapatpa. Reprobate nga som na kaya en si siya. Pa, fakyak mongol siya. Fosalikos. Lalain version. Nagatagalian na kaya siyang silal Paul nga ito na, fostolo na kaya siya na ako, rale siya spiritual gifts. Malata ka siya elong mga lakmat nga kapkapat ka na naman ta. Pero proilal nga na silpa fos ikas makalia sapta siya nga lefak falatian Jesus Christ. Inu siya na kadilitatar sulela lal siya na pala ak musye insiyan mo ito ka ak fusat insiyan mo ito ma Jesus siya na nakalam niya mo ma kat papel sang na sila, may makat papel sang na sila, tingnan niya talaga, siya kita, patagal na kaya seal si mapoli sang from kini. Wang na pa makan si base la masin. Nara, kaya nga matagal, kat from kini renewal siya, la, mafita ko makin, renewi ko ngayon, ina yung kalam na siya smut ko saya. Para kat compromise. When fanagat ng tanong kaya Bible matter siya, Bible ko siya, kaya kas ko siya, Bible matal ke kas kusai, fanagat matal na kaya masingan nakan kadalya line na pa masikya. Ephesus lasha en punpe. Ingin nakatli na kaya 10 more ingat na mata ko kaya sakang, mata ko kaya oyang, filter through. Nakat kan fa mo me. Kaya nga mata ya kaya, wala na tengam tali. Ingat as part of the tradition. Sakang ni kepa chupidol na ching. Na meta kata na mangan paplit sumpa na nin church nga na may kope na may chupidol na awan me wan kaya correct. That is why saint. That is why the word saint message with strictly for God. Set aside strictly for God. Papalechim na siya. Saints of Ephesus. Elosin niye spiritual gifts. May takyang na siya elosin. Elosin molken. Elosin lalfungi. Nasikko mo siya nga, if yung katsilia kikang man God, men siya sa tafulur malasha, fakap malan God.
ไม่ใช่นั้นอะไรเราสิตะกวีเป็นนะ we have to check ourselves นายฟิงกัดที่นักเอ๋ยมาสิกยักฟินันก็ใช่ไหม you have to question para background sila polling alam lang sinapay pa Judaism yung mga letukan patok mana kayo ay kasas na Damascus it refers siya ki mana kayo ay takyang ganus gospels English and Gentiles Jews and Gentiles alike pakadas kami singin nalingin ay tayin so lesyo minak kayo siya matayin Ephesus and in corrupt or then maintain proclaim Jesus Christ now if you want to lead them saints nga said Christian church the Christian church may nga focus na kamalan God kataga ekin mange kadekin awangan usha wangan ifo foundation simaw tagay water laying singan pa fosya katsa na mising so nakatanda na kaya mga meta lagan nga fat na pa na iwang na pa oya sigam taga mo open ngan full na ngan when wukin sismok pa na nim kalain sap pen saints pagkatrampram kin the Christian church pagkatrampram kin oya singa siya kla for God alone o bakat taga the mix siya mang ifo oya forgashing tanak me katnikin na me doctrines of election sin katnikin na me adoption redemptive work singa katnikin na me seal singa naraga dat ka force singan me ko in fact na met na Kashmir for this reason ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints ilangan kun ponilalingan kun me singan ta church laki nga ngin a lieta na tal kapkapai la life fin la los kapkapai ke Jesus Christ ro kalim na kemme ta long shit mit po sayang love si patagon na ito ka na ke kasko sa bange kasko sa kalim yang ke mainge ngawaya pe King along tari ke lalal fungi in lem Jesus siya anin maslawos a lang silawos na sin may wo na kayo ko lalal fungi lalosan ke mainge ba me el siya na koneki na ke maya akosma spiritual gifts akosma samsam kine ke mainge me ngawaya pe ke ngalong tari na me ke mainge connect na ke passage mak taga ke fostolu na ke singala kusnan maya kusma samsam kine election doctrines of election doctrines of adoption doctrines of me redemption jingan na seal gifts of seal of the Holy Spirit for singal dolu singala kus Paul taga samsam kin mangan ke for singal me ko singal For this reason, mad reason and my akos masam from pinyangan. Ever since I heard about your faith in the Lord, Jesus, and your love for the saints, election, adoption, redemption, sealing of the Holy Spirit. Akalimye. Now, a pang response lad. Kishbin me, elos karnin kif akos nga. Nara, response lad na ke mapaying ito ka na Hello shit. Underlying my yoks beji my gonna get foundation ching identity laloso. Christian identity sipang. Mesingan long si sangkulo
gratitude and responsibility. Pangamasing. Belgium macheta understanding ka ito na pa me Christian identity sing Italia hindi na pa o yesing. Pal daga engan king. Elengan king. Elke sangkulo ke. My long. Ke dal shuk na ito la sholle lo story. Ito me tal not yang na ke o yen. Tok shai sing tal adopted co-heirs. Pasifay sing ito ka keng. Unmet se sta ke fin shock. Na wana nga kalmi biang ya rin non ko nagamulla siya. Siya nga fa ke biang mo di pa nilya ang ngaul. Ika shell for la. Yes nga la ko siya na misingen. Da ke la finishing nga. Di alam mali ko siya na. May na siya na ko. Kan nga yang ngal tolu hang la ko. Ye siya tolu siya na ko sumla. Nga mata ke kikiap na. Or long shirt man na sinmait. Mangan fella pas usye in aksasya yan nakla ko. Ingin na, mangan kauli, kasi min pakutan yung klan kat na chik, ngata ko, masang aksasya yan nakla ko, met pa Jesus Christ, Genesis na Revelation. Walang na pa masyayang akin, sibo il na ke temple silang kat. Na vingat silia, vingat ito, doctrines of election siya, nga dito lang na sumnaya, kat syol na tari, il syol siya kat na tari, kat dito lang kat not yang na ke toko siya siya, oy, mohon mapapit pa siyang from ganyan nga. Katita lang mi siya, mauliak ka makuluklas, nakatsilia ki kang man ka, so therefore, for this reason, bangit, kemainge, maakos ngan, kemaakos ngan, inge, pole lakang ngan. Na ingin alata ka, urek makin ma, underscore ya maakos ngan, yung siya mayok siya siya makadinitala, identity large, but Jesus Christ. The Christian church pakatsam from gini. Natakata na may singan seal singan pakatsam from gini nage me Ephesus chapter akos. Fos akos nige on ko sibe fos singan sinige singan lali ko singan kanam kela. Jesus ba si church el karang no fon. Total lan preserve church. Lan support church Jesus by karang mo na kayo. In other words, inan tagan kasama tim may tapay ra masingan ngon man ka. Spiritual gifts nga tagan kasama. Pamakos ma il daga therefore for this reason. Now, identity lalusan pa Jesus Christ. Lain Ephesus forget, kaya nga siya piating nga. Ngayon kin situation lang kami nga preach the gospel where I'm at. Where you at, you do the same. Jesus Christ. Nakatagal yun na kaya ko iya siya ma-water down niya kina finan ko siya. Ma-pun pa nga filter ta, le for sure filter niya. Pang, it played right into it. When wangan poach ka siya matuyak in potaki matlash na. Siya matshibert ka trampram kunga me for singal siya na singal dolu. Kay lalap siya aklu fo niya. Every sabta ako for singal siya na singal dolu. Mesingan properly led. Properly led siya matram from kanya kay aklo siya. Malan me kingdom siya nga, the works of the kingdom. Apostles, prophets, me evangelists, pastors, na me teachers. Mading karang Apollo siyang inakay, therefore stay there. Mesingan, identity lo mapang. Taga ke keeps mal akalamingan. I think that taga fashionament na kaya. Ever since I heard about your faith in the Lord Jesus, elchi back knowledge. All the technology, me lalal funikolan mag Ephesus nga lalal funikolan. Elong reporter somsono. Mesingan faith. Lalal funisian me el central. Okay, identity, Christian identity macam kanya believers. Naro dia nage mangan dana faith singa el te intellectual magain el te
El te mind si form again. It's not intellectual. Magana ba from ganyan. El me lalian lalalfunit singa. Deep trust and reliance of Jesus as Lord. Bang masing. Dito ka nakum na kaya lan mat nga tinap mo kun masing. Deep trust and reliance. Si ba from ganyan. Naro kadinto ka fresh na mit na kaya oye siya yangan. Dito na el liya lalalfunit singa. El long lalalfunit. Elingan kun lalalfunit sima. May Ephesus ngan tu ko kangan in the Lord Jesus. Talte read mo kayo na sa on na kaya mananaklalaw sa dal mulkun. Tal deeply rely, trust and rely in Jesus Christ as their Lord. One masyaya. Naro kadata na communal nature siya matagal kaya tukoy ni siya ngan pa siya. Mit Christian meta. Tagal digyan na kaya fashionly lang gospel na kaya ko. Lalad fung yun na kaya fashionly lang lalad fung yun na kaya church siya yan. Masing nga tagal na pausi takay nilan mo. Nga na phone lalad fung yun Jesus Christ. Pame, unite them. Lalad fung kaya Jesus Christ. Now, bolil siyong. Ilang nga liye doctrines nga, mga kurs nga. So therefore, nga liye nga kun. Pangan mapolil nga kun. Na ifing nga ako mas Christian pa, kadindi ko kapat man matlad fung was nga. May nga siya. Kada kaksakin kat kaya mga. Kada ears yok pel kadin sang na kaya pro in me. In fact, kulang na singkat. Naraga dito ka na pro patrampram ganyan. Ito ka mtak trampram ganyan kaya oya mapoliliyeng. Headline na kaya na concern ka ma liya na kaya spiritual well-being lang church ngayon. Polil liya na Ephesus. Udaw ka lalifungin na. Lalifungin siya daw magkaya na pail kaksakin na yellow spec contact on their daily contact. Talta ka na meshingan lalang siya met niya. Fos kapin fos singan megor lang siya lawos na sin met wo na kayo. Dalte deeply rely on Jesus Christ magkaya na affect elo sin lang siya met siya ben met wo siya yan. Pero masing kataloin da na a copy love shit. Lang siya kawul siya madaliya kita lalal fung ko lalal ngan ikes la tandiya na pay oye siya ma iketla na siya lo siya finchak sinang Jesus Christ. Saints for Jesus Christ. Tal mirroring na pay oye siya may takyang kalam finchak sinang mesingan sacrifice siya selflessness siya bang Tila siya self-glory. It's not about them no more. It's about everybody else. Banga masing a copy love siya banga. Mas mataga pwede la kalamika siya korin singal tolu. Fasakot niya kalikos pa kalamika. Long siya ma pwede sumos na. Fact mo, long siya lawos na siya may wo na kayo banga. Mataga kaya ma-get na siya los kaya lalfing lalos. Mame, taga kaya lang siya kawul siya machisya. Life in check siya na. Pangan matal deeply understand. Mol kun. Dahil deeply, gospel siya bang. Naro, dalalal fong niya, deeply rely on Jesus Christ. At the same time, contact. Madan mol kan nga reflect na kaya, ya dalaro na siya machisya nga. Pangan masing. Naro, fingat siya na love toward others. Patagangan. Usipan na mesingan, unity silang, fellowship silang church. Liye church Ephesus nga. Liye oye si mapole sim kaksakin. Nu siya tagal elong mga simus mga nakayelos. Tu na kaya doctrines, fundamental truth matagal kaya ni siya molyak ng Jesus Christ. Pangay, mas mausko husme na kaya uniformity siya.
Inte kaini sing. Finchak silom del nga mol. Kumdel me. Kumdel co-heirs na ketoko siya sing. Kumdel elected tari. Kumdel adopted. Redeemia ki. Itak na tayo magluklosan. Ngin am del silia ki. Mata kya masingan. Nara kaksakin kat kya mangan. Sipa simu sinakay mo ngan tiangay. Alak news nga lawo. Reflect ke lalal fing lawo san. Sipa contact lawos na ke lang si mao ko siya kalim na sin matwiyos nga. So therefore ko. Pang masin. Nara kan finto na fosingan me kos pangan. Fosingan mo magat akadayan niya. Da sumna ke fosingan kos. Masin na yan ngan. Inakalimia. Die shafla kulolo keos a fak keos in proelo pange. El daga me el action on na ke news mal larang na el me el te tu in fakulo kelos na singat. El tien siepe masayan el te tu in me proi kelos. El na proi na in kaksekin gat sipe losin matana kya akwa my losin takya. Nara. Casting as akalamia that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you a spirit of wisdom and revelation. Sisaklo. For singalon kors pagadash kina akalamia mo me. El tina tuin fakulos na singat kaksakin gat. Na si beproy lalo sa nakalwini na ingat dia na pangano iya mata ka penage mit Christine ka champram kin mit Christine kataga na proy singa me el part of being a Christian kataga champram kin molingon singa sidia ki mit ngake ngon man ka ke fosingal dolu singa lakos kata ke fos singalon ko singa na na el te tu in champram kelo sin kaksakin gat na chelos na proy pa kelo sin pelnagayo ma lime kors masik na sin met silia ki kengan nan kat molingan nga pa me masimit pa worship ka chamram kin worship ke siam long luwe kaya sibelan met Christian church apan kaksakin gat na ingena oya si makat inlan kalam gela siye pe ma or inlan kalam gela broy singa is part of the church na lalal fungi lash paka chamram kin faith lan met lalal fungi ka saints nga alak ka rapol news sa sono de lalingan kin living up she finchak she pa chamram ganyan matchingen retimia ki elos tari not elos not yang tari retimia ki not yang tari elos arhin tok shailan god nagataga chamram kin me popolya ke tok shai or ma ke tok shai iplala pluma daga ke gospel lan max sapta ko fos me non gos ne ke ton lu sia ka de yi plalap she ke ya me na ke popolya ke to ko sai na ka taga sibali na ke works of the kingdom Ephesians sapta akos fos akos ne ke on ko sibe singal ke singal alkos siya ka ka na ka sinu she me frame ji mai ta kana ke me ka din summarize she parables ke max sibe akate yesben 20 ingon singa ita na patagang rip malangan papa nagpol len proy fak kaksak lan sin matlan ni sin pa proy man pang rip malangan ingat kasi proy na chiya si fan elara proy la ke ministry la el tolla pella len son proy I think that some nagel David silbe Daniel nagel Moses ma nagel oyang no mit ngan tolla pella in proy that's part of this faith kat from ke saints kat from ke church. Now, filter down again, my water down here again. Met flash ng church mga mo engko sa nga na fall daga da we na pro isitari. Sige liya mga task kang. Daga da we na pro isitari. We will never able to outpray God. Kataka na fella siya ng kaksyakan. Worship praying is part of our life as Christian. Our yok siya ganing kanan ke mga. Katsum na for singalit course, the Katlan Lam Lars Jesus Christ, Papataman wala na, fasot na siya was, nganin lanmad med
fakyak inetal. That the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you a spirit of wisdom and revelation in your knowledge of Him. Nagadelia na wisdom, revelation, knowledge, mga nafon na ko kapasta ng ngan kat magana pag reveal mga siya. Usi wisdom, usi knowledge nga. So therefore, kadena si beflok na nagma polil academy ke masingan dal elected, dal redeem yaki. Elected, adopted, redeemed, sealed. We have to have that too. In other words, we need to be sealed by the Holy Spirit. So therefore, for loud from we have to be sealed. Being part of the same, like a body of Christ. Now, equipment spiritual gift mo dagangan na siya. Patagada na messing the Gotland Lamb, Lord Jesus Christ. Dapat naman walan na. Fasot na siwos ngon inanment mo fakat inetal. Give you a spirit of wisdom and revelation and your knowledge of Him. Kadinatal. In other words, when a Jesus akal me nganing papa inga. Kat mat Christina, we are organisms kat no fun na issues ta ngan God. Now Jesus Pasiven Church. Pasiven Church. Nara tatakal din again la the Katman Lamb Lord Jesus Christ. That the God of our Lord Jesus Christ. Masing at the yok subayan ko yok in relationships with God. Father na sin Jesus Christ. That the God of our Lord Jesus Christ, relationship siya kapag-ship pa from Kanya. Kading kalan na fundamental na ke foundation siya mga from Kanya, unity siya. Matakain ka siya. Ito ka from Kanya siya fully God, fully man siya. Siya from Kanya pagay Emmanuel, nage Old Testament prophecies nga fulfilled tari. El sokak sum arsing kasao pel si polil sim na chima na fact way you guys are elected, you guys were redeemed na kum del adopted tar silia ki kum del matake fintraksingen wan makanis ko usle dal tu yak shamon Jesus in that environment because that is what you are here for, to proclaim Jesus Christ. El chima nakay mo di o yang taga kalan ako bitaga na meshing I like na pa single catching ito ka naga Trinity triune God or catch fun na baba winangon na fingot lang na meshing that the God of the Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you a spirit. See, di masingan Father, Son, Spirit. Triune God pa siyang pamangya ke fosing. Nakadasum na Aisha singal si foslu akalami wisdom our spirit course. Spirit of the Lord, spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of might, spirit of counsel, spirit of spirit of understanding, and spirit of fear of the Lord. Mga na fon na tagada na me spiritual gifts na gawayan na fon na na tagain ka sa umi. Narasipan na float na kemasing mga samsam kinipiyeng niya. Paul claim keleta si lalefi si nga soul sin God from Jesus Christ kekelan God masul na nagka-cleanse up siya. Di malan mo ilakalamay kekelatias akalamay bega Rome akalamay galeta opening lan ikestan leta lan yan el apostles silang Jesus Christ kelang silang God. Na vingat taga liena gawayan me spiritual gift makatrampra mo ket la el proida iniket na selos mga kadali liena gawayan mga kumaskan ito na ikaw pa na iwangan masimayin na Ashroom Church large. When got stuck on like a corrupt translation si man ros ni machine fashion yellow lakos na machine
마지막 더 가이 워튼 그때나 플록트나 게마 마타신 어가 포식 나는 미신 왕은 understanding lost get triune 같이 fan나 바바 we는 거 원한 식들스 money 어nga ngamomme ngasum man tina shmanya gara kada kapena nikin na meshing nara polil from kun God of our Lord Jesus Christ relationship papatang the I like the meshing and katchi fun in the gonna get relationship sing and na bang Christian theology sing bang shit doctrines with Christian life me katchi fun na baba winning Ashmit Lashkusai dinam take matching an example, sa Mormons. If nga fakange ngasum na gemashi kusai. Tayo nang aukela wait call sila Mormons nga siya Trinity. Akde yan na si Elden. Jehovah Witness weapon. May ngasum penarun wait call sila dal nga. Nasam siya lesson may na nashkemala siya pa. Kadin relasyon lem na. Kadin aksiwosya ka akmusya mat in church lasha na siya surrounding community lasha. When even got ntake mo lan ngon sisila ka ngan epang may point kat kadin ra cleanse up siya. Epang men lang siya ba ditagan mo lin. Kadata ka shoot na madan float na ka kuklan ka. Nara man in daga akkalami na siya akaya gat na kaya oya siya na the Father, my God, Elusia, full submission in Jesus fan fully God, fully man, then akalam yung posi siya yel. Lalde na me, elde na compare el mo el God fan, oil God. El tola na fong na glory. Na even got to as Christian, ina ang papa na mental, man pang Christian, got followers, got when a Christ. Like God fan, I'll take being a servant. Elde the going to be served, I'll going serve. Even got tina get forcing someone yok marching in. I'll kalam na pala fully defined. Me, both Jesus is fully defined and fully human. A relationship makatram from ganyan so got sonship long old for singali course. But Jesus like my father and your father, my God and your God. Bang yok shberian marching. Akalam yala meshing. El kachiven el dena mo el God. El during his fully submit. Ako sting si bang. But the gonna get forcing an akalam yang get me kaskusayo. The glorious Father sing and get forcing a lead course. Dapat naman wala na. The glorious Father, term glorious, papa nangan. Akalam na pa finshak mo jing. May ngay sisis like a finshak sing. Glory siya ba mta sana yang el signify na pa holiness. Ko flatland God masing. Glory siya pang. Na katapela akalam ba mo glory singan el akalam presence. Call on God. You're my lang. Katina ke Old Testament. Exodus me mo lakos nga lakos. Consuming fire, light. Exodus no lakos nga likos akalam masing. Divine presence, God's glory. Nakatila God's glory one lali get na din kat ngan pe kes ben siya ko sten lalos ngan. Glory lang God so many temple. Nakadan nat ngan naga oya la kumusing pe. Kan si kya kes faka masilia gi gataring kat silia. Ingan na siya ta arfin sak lakom metalal funia. Di kay mitak la masing. Men pang walay lalan kat na sikom. Nara silban na taga kyokye me oye singan na ke glory wolen na silbe papa singan in taga ushe masima akalami mo ka tram gina ka imenen singan falati el silbe aslal yan na kay wang akalami glory siya bang nakat kapasyan na ke glory singan sinan ka papa sit mas nga karni man na ka wali man na ka lashin na kay wolen na pasam gina Paul el chimus broi pang el broi que também inicacta na cielos
may give you a spirit of wisdom and revelation. Pang. Nara, kataga na spirit of wisdom and revelation singan me. Holy Spirit work. Aske li kato yen forcing eh. Kat papa kat win kat ngan matan. Triune God, siya doctrines mo Christian life ni kaya pang. Wisdom singan tagarun. Kat Holy Spirit mo kaya na pa in the present kat siya kigangan lan God. Wana passage, wana forcing al dolu singa la ko chakalan niya eh. Kadingan na aske forcing al ikortan na by reveal na siya Genesis ni Revelation. Mo kaya na. Manafo, luto mo dito ulit singa lang ko singa ko chakalan. Bible na kaya wata kagangan lan God. Arshipain me, pang mas mahamas kaya. Arshipain biti. Arshipain biti. Ngon lan God mo kaya na bagong simasingan. Nara, siya ko rin luo for singaw. Akala nila ngon God reveal deep things of God. Nara, if ingat liya nag-masingan na may give you el bro mo me fashot na shoes ngon in land med effective in a tile. Naka that line na this is a continuous man. It's an ongoing event. Price lot polling just tema what it's a continuous in akaye believing saints get church and life na kayo walang unun Christ. Na pang mas may taga get living water singa. It's a flowing, it's an ongoing. Elo sin shes na ting ke me wisdom lan God. Naro kada taga get ipsha flashing and in fact kinatal tana shak pana sampram kun knowledge and wisdom of spirit of knowledge in it. Taga ke Old Testament ingin nakala sige Ephesians tana shak pana katch. Kat sumni ke creation dana kat papa kat when kat ngon ashke creation. Kat ashke Ephesians tana shak tana papa when ngon singan pa usye o yema man kat na siya siya wana chi siya la kalam na siya matamal yan mitigil som nine kasawa na usye comforter perkli chingel pa refill na she was malaga umakat ke refill na she was nara kada liya na o yan na kayo ang kapashin rala unity siya in Master Church members na kaya matalife nga na kayo ay taga na karangin manifo man kif nga nuta ka singon ngan ka Kalam siya na taga kalam. O yan na kayo mayin na nayak na may kek la alak ko matlalal fung mga elos pa alak karangin matfana full na nakimasing. It's work hand in hand, edifying the church all together. Relationship in edification Japan. Utak ang mga urun kat min akaya church. Panangakala min naga for single tolyo kaya kif limekor sa sang nation church pamit limekor ngan apostle la baka tram ingin ang prophets me evangelist pastor na me teachers in edify in ako lamang nanin wo she was sano flock man lame na taga nage o yes ngan na inland mo ba fakya inetal basi mapola le ke mo tan kalam gela mo yak chilalnya men baya fon nila na pay o yeshima inara nashke fin sak mo je lo sashkan mo yak chilan Jesus Christ ngen ito gonna get redemptive work shi ma ligiya ke force met ngen complete salvation ching el mo yak aro kada sum na ke me entuk ngan for singalal course nanu siya nalang for singalal course akalam yang ke kalmalik matan insio was ta ko was fakkoin ito mea finsak in panglal mea kaspen molanain usulal in metpo pangan masingan you may know the hope of his calling the riches of his glorious inheritance in the same
Kaya kalmalik matan insiovos. Akalam yung masingen kalam la spiritual masingen kif siya na pang inme nake kalam nake understanding inusye kalam na ko siya na siya ko na siya matalal funga. Ito ka din na ikla na siya kum. Nakadito ka nake language lan pala pala nake art siya akalam yung kalmalik matan insiovos. Artland mo ita pangan na ito ka na gas creek nga nage biblical word nga ito ka na arching nga ka insiya was el centerland intellectual and emotional feeling lan mo ito pangan masingan ito ka kisamsyo singal yo fos singal alkos na makalam nga ito ka akalam ya singal man ka Pasyam sukungan syam syuk singal ya singal ko sakalam ya masingan na katla ikes lang matan mo ito nake masaplaw pangan revelation pangan makungon man kati usye in enlighten mo ito in sukya ma pay matagal ke syam lang ko kaslang in other words ngon man kat pay reveal mga na share pangan oye singe pro sila polnge Proy the man, watching an insia was in Gekna like a mapay, enlightened in me, in casual like a life in Lalosa. Now, enlightenment chingan, the Gokyo Malangon, in Kes Nanchio, Pachal Nanchialos, pas central like a intellectual emotion feeling Lalos and yan. It got a cast land got pen by song, oh yeah, my yellow share, the go. Okaki care. In casuals na kailan from lalo so tago singa na mesingen shamsuk singa liya pa shamsuk malaysian met line ka for show gig ngalon kos na phone na vinkom som liye masingen na masa plan god pangan maal kos patago kengan masa law precept testimony me commandment judgment, word, na may ordinance. Status pangamalgan na pero pangan status. Mahal ko siya repeat throughout those 176 verses. Kading kalam ke yok siya yan masa plan gato na ke church. Na masifan na may isang reveal na siya lusan pa me. Ngon God. Siyak penangan God. Spiritual gifts in man, in sang me, then Allah understand mapayalan God. Siya kon do for siya lako sakalan. Am dali liye, kad tram kin ngon God. Din mo gana pa reveal mapayalan God. Nake oya magadash ke mishe nga nake church finan ko siya. Kung kada mo na manay ya si pang. Yok na pa kading kalam kala mga ilya si pa. Insiers nganas non ka royam ngay kaya wama kadil siya ke kiflan ngayon akay kat kasi akay matlal fun years no men mo na oya ngay wang ikapenan non to zero mas magadashkan. Na meshing ngay di pansi pa nakalim maken mo. Maka mai yan kai wa mataga kat chigeng ukan la kadelita managay wara wana na area si mataga kusukat katin kusekat katin taga nage revelator sing ka revelation sing knowledge sing wana mga ngon si mataga pen kat katin ni mapailan ka pangay area si mga datingan aleproy king gadin alikalan gela natural man sing wala nga mo pakat nising niya. Kadina kading transfer from natural man to a spiritual man siya. Yan mo rin mo. Natural man siya spiritual amin siya. Na spiritual man siya machi pa fulaw la kwala fin non man kat ilya na machi nga. Siliagi. Pasang from kinyak nga. Proy sila Paul nga. It's an ongoing process. Proy ito katlan wala los na ikas pe. Mana kayo wana sielos.
so that you may be known. Masingan, hope of his calling. Pangan masingan. Ito ka na kaya. Me. Takos fakain ito mea finshak in pangwal. So that you may know the hope of his calling. Inikak na siya was. Kung kusin kalan ka me finshak siya ma elalake. Kodin me. Kusin tuna ko confident. Expect wala lang ka ito. Pangan finshak siya. Elme. El siya na pro ito. Inikak na siya los. Finshak siya ma. Me. Itak yang ke tang lalu song. Tal silia ki. Molingon. Growing. Poled proy. Tain. La in siya na la lilidikina meta. Molin lal fudisilalis nga. Mesingan. Inokala na ke walay la makatilakalaminan. Mesingan. Mol mapatpat si may nakalos ngan. Silia ki elda. In one masang si base like eternal salvation si bang. One na pa madaga kainesh la masing. Eternal salvation na ke foundation si ke church, si fen church, but Jesus Christ. A Rome algo from no algo tinga tong mo lakalim ni masing. Si pelan gada. And I like the assurance, future assurance na ke si pelan gada. Papang sing. Finshak na ke pang sing essential na ke new me. Matlalal for me. Ma akalamya ke tayo da saptalyo fa singal sina ke singal dolungan. Assurance eh. Utak na po ke kaslan ka din akalamya. Wait, matlalal for me ang bang eh. O yes ma itak ke Jesus Christ nga malo was. Tika yung taktal gigos. Pang finshak mo sing. O sin Polid boy da lo sin alle kalen ke finshak sing. Pang pang sing. In fight yak may na ke messing. Wala na eternal life sing. Na kat faithful si mangel. Me ledenta na ke mal akalamia. At yung masingan magana si that the riches of his glorious inheritance in the saints. Akalamia na pa spiritual blessings sing. It's an eternal inheritance. Tapos lalagay na kayo ay receive ke masing. Cash up siya signify value siya makatil siya na ke maulan mo siya. Pang lali yan cash up yan kumtikan siya yan glory siya. Cash up siya pang cash up na pa yan maul mapatpat siya makawul siya. Nara the riches of his glorious inheritance in the saints in proibe. Inikat la. Hope na ke calling siya nga na cash up na ke glorious inheritance siya nga. It's an eternal inheritance. Mesingan makawul siya. It's imperishable. El din awan ang masakawul ma unfulfilled siya nga. Naleme which believers are co-heirs with Christ. Katsiba na flok na ke kapar siya may adoption. Adoption siya may lusi ke fosigar siya somla. Foslime ko siya. Nakataga na siya akta ke Rome saptal ko fosingalit ko siya. Co-heirs with Christ. May kumdali niya. Kung adopted tayo, ingin ang dalme sons and daughters to the kingdom and co-heirs with Jesus Christ. Skenan ka fingom nekum ke mga na kayo ke moulsing eh. Skenan ka messing eh. Kume umet te force kume mta na ako lang sumnan ka siya. When nama Paul ilchmis na kayo mag Ephesus nga. Tantu na ka persevere remain as Christian. Na pang ma finshak kum dalinan ta ke siya na akayo ko ke masing Jesus Christ. Elusive me glorious eternal placing siya. For the saints. Saints kan ba magwo marshiyak na sinikat mo kayo. Ang meto ko nagawa yung mga umas kami siya ito na ikaw ba na yung backfire na kamas mga finshaki. When me, katsong ni kima pa yung kada ka. Desal la Jesus Christ li kima si ma inakadnos ka nga.
ma che siete sono saktan mega sono dole ftana ke foshingal yakala miang e me la ban kolal orlena yok na shish shalalal funi fal na ke ma in kolal and the surpassing greatness of his power to us we believe these are in accordance with the working of his mighty strength and the surpassing greatness of his power mentioning kadenan som da na Jesus Christ pen ba sam kum kin el sam kum kin ko falachilan god ni el me kat kan som ram kin me eken creation la el sam na la mana ko wan ka sa fel kat kan ta gin cheng na kat ta na me miracles pe ma chi el la man na pakan ten ka de la pe man ne ke exodus the machine na galing di te mol kan na pa created orders la el sam na la mana ko wan ka sa fel ke cast la nakatali takali ketlik na din kat ngan shom ta ichap ke yang fu ga da el sam pen el sang ko na shil Moses en nar man ngan yem tal fero ko sakir klan ka na shil pen na ta da mas ma yok shi pen again lai ta ching sim ching pa in me surpassing greatness of his power ching ta da na mo yak shilan Jesus Christ pa we unite met la alfu ni finene fishi shi pen na ta ni kana me August 21st, 1852, Shunkat Makosaya, Gospel singing, Crucifixion, Death, Burial, Resurrection, Ascension ng Jesus Christ ng Katao. Pau si ma-phone na si usi living hope si mga kumartin. Greatness siya pa. O yan, ko na siya. Nakasamram kin ba mga la, Trinity siya matagag, Satanic Trinity siya. Trakan suko, peace suko, na false prophets suko. And ito ka, yes, 7 years of tribulation siya mga false prophets nga na rin naman ka peace ko na rin naman tak nga la ilmi siya mo yak mo panga o yes ma katata ka read na aske Revelation tal ke mirror mana ka ma Jesus kadrala in kiepo ma siya nakatata ka dito na kiepo yak ka bagat mat ko siya Kaya pa yan, if all di pan kumaf kaya man pangan, itak te Jesus tigi lang sa siya. Ward down niya ki. Gospel si mother magnyamising din na usi katinggalan kala katil from wala man nagawang kasaw. Miracles ngayon real na. Kataka nag ministry la Jesus alone mo lang mas may kun. Last lagi siya. Kataka liyan nag molyak sila ngayon. Ketika na orang wangan mga sikyak kepoy palawin, ketika samram dalam manas alolo pasas kising, akat makat mat Christi, apang spela lap spiritual keys ma polil chimisinak kayelos nga, hey, you were elected, kumatapte, redeemia ki magulukluman, ingin am silia ki fact na med, Jesus Christ. Bangamay na nalo si Nashkel. That's the resurrection on Jesus Christ and the surpassing greatness of his power. And may alapan kalal. Aruna na yok na siya silalal fung. Tukad na power siya el imply na kaya ability lang kat la wangan mo pa yung kat. Power siya surpass human understanding. Ako hindi kan fully understand this masing. Kataga nige siyam siyokang alikor fos ni megor infinite power siya. In our finite mind, God echo flying fully understand. O yes lang God niya. Tanda ka na samram kin wala ka dakkalim ngayon. Example liwa makasamram ganyan. Siya ka yung samram na kolang chikal zuko may asa siya maili. Siya ka yung naramasin nga. Ka Fall of Jericho, Wall of Jericho, saswasak tawan gors. Raunyak pelik gors, hukukrap pamangan rak. Siya ka inaramang niya. Pangikat si magat serving. Pangikat si ma wangin lame fella kain. Me, kusang na kaya. Pakat taga kaya kusang na ministry kaya
Akalimye wala na lal. In fact, a caution. La one means a yun God. El mol yak kalanak toli no siya mol mapatpatsingan na siyos na kayo siya lalfong. Ka mol mas magadash ka nga. To those who believe, me, forsingal ya, ar na yok na siya lalfong. To us who believe, ka siya nga dagat in taka na kamat lalfong niya. Messingan, personal relationship, wala lakalim. This is personal relationship na siya God. Nakaka, believe, faith, pange mas central na kaya Christianity siya. Ipusingan siya fason ko sa kalam yung masingan. Highlight yag. Messingan, without faith, it is impossible to please God. Ipusingan siya fason ko. Central na kaya lalfong na kaya kalan God. Pang masing mahasya. Na fingat liya ka mataka na siya matlalfong na ito na el te term kayo na practical. E na napain siya how we live our faith in our daily. Mesing spiritual challenge siya bagadash ka. Mayroon siya bagadash ka. Na faith la siya kaya ka la siya na mawan maupay. Champram na rala manakawan ka siya rally may siya el pocher ko patati el kanaus da ko na siya rala may nga kaila catching pa central na kaya oyel siya may ito ka na kaya lalal nila kum na kaya pel magadash kaya kayo elia na ilalingan news mataga sonol po nga lingan na may nga fukuko lalal nila so or kalam na kaya mo lalo so practically apply na kaya practical means mo lalo so that practically love one another. Tagada na mirror imajima. Tagay fin shakshi na Jesus Christ. Long si kada met relationship siya pangan. Long si matalang la relationship siya pa. In full one pa Jesus Christ. Pangan siya magatagam mo. Kat shapating. Kat resting on Jesus Christ every day. Pangan ka siya katash kaya Jesus Christ. Akalimit pa yung Filipaya ako for singal do. Paul il declare mo me. All things through Christ who strengthened me. He can do all things through Christ who strengthened him. Philippi ako for single told Jesus Christ pa siyang problem niya. Pango yes mga untak at church. Unmet me siya sa ke fin shock. Patago ke sivesing unmet usu siya sa ke fin shock. Pange fin shock Jesus Christ mungkin. Na meta ga liya na gawa yung makatash ke finan ko fram sing nga fat na pa la kat sum ni gawa yesing kat sum kat siya or malan met manas na pa or malan met Jesus Christ by the central front up and front center get akwakan met ko siya. Kasi ba na fat impurian pastangan sumrala mangan pastangan nangan taken na ramang nakataliya na pia lang siya pia uniformity si mataga sampram pinge may mano si fun ngon si fun finchak si fun lame si fun peptide si fun pia lalal fun si fun kat si fun may course masampram ke fosha course me course on course ke me machingen unified under Christ. Dada na katesla Christ. Nakatusi wait nga nagamasing. Kad isella Christ usi fong walan wait ngay nus. Ora manas finsa manas sam from la from sing. Matkas ko rai. Matkas sam from alala. Kat silia kita kingon man God. Kat shoulder elected tari. Silia ki kat kingon man kat sum nang kasha. Nakatarasaman may ngayon taka na kimasing pang-finchak ka siya, manchijal mo diya kilanak to. Pakatash ka nga. Katash ka mana shafla siya. Pwede na kang miya. And man, he can do all things through Christ who strengthened him. Philippi ako fosingal dole. Nakatagal yan aksya fila, fall na gawin mo in kalal.
These are in accordance with the working of his mighty strength. These are in accordance with the working of his mighty strength. Connect from human history. God is standing, is in charge, is in control. Spiritual warfare, principalities and fell. Lucifer, katangyak lelo star. If I'm in chisel molia, pop, kasi ka champrapin. El molia kelenactolu, kanausta from na misha, kanausta makuluko. Ito ka na sin, cut chivena in 4 yang, aulia kalal fungi. Put our faith in Jesus Christ. In Shilia kikat. In Shilia kikat. Taka na kaya matching fall na kaya ma in kalal. Christians have been calling God will not work. He'll not fall from the very beginning. Name saying he'll not election, adoption, redemptive work, seals in that's spiritual gifts. Now you know Trump in church in the account and the foundations in Bob and Jesus Christ in Calvin Ken. The God na causing and man. El usie na pay me. On a shaflash about Ashken. Fin shak na shafla corner shaflash. Jesus Christ. One na pay. Matar na get Trump from get creation. So many get le flock a second coming to na. Mana kay way Asheniel. Napaka that actually feel like a force castle lang. For so long long tolling. El me le flag tigi mana kayo. Aro for so long luo or for so long in the calendar mo yaksilan got ne ka Jesus gonna get fresh na mit. Sailor in Christ kel akmolya kliki met mi siya elikilya in mata on level layo in kasao. Pangano yesingan. Which he exerted in Christ when you raised him from death and seated him at his right hand in the heavenly realms. Pangamasing. Akalamin na pala divine power pang. Wangan kat fellowship. Wangan ma fellowship nga kan rala masing kat makain. El wangan na pala. It's active. Para church is not an organization, it's a living organism. Mole mashiga church naman for Chijel sum nang kashay lucie paraclito sing. Third person of the triune God. Kat ngan madal ba uska dingen nang ba me ba one baptism si makatash kang. Wangan na pay makadil in and of infellowship. Managawashin is suffering. Kala ni nakfashila walay lalal. Wan mekan shukya. Kadali na creation nige deliverance makatliang and Exodus ngan migor foson go si basyam ton tolu foson go shakalim na payla. Managawang exerted in Jesus Christ. Mga tagay shishni lame like a man when he raised him from the dead. Kelme ke el akmolya kligi misha. Silba na me affirmi masing akpaye lala el katang la makulu e misha. Pang masing ke chise el molya gal katang la misha e makulu. Na me misha singan Misha singen pa ka kardan ng vidan na. Pangan misha siya meta. Misha siya aklo nga som ne ke lalain furje fatya kongol siya fasal ko. Na in marton misha siya met misha siya aklo ena na si susla siya. Isusla siya nga taga ka kasi molyak el molyak kalenaktol. If you put your faith in that he came and died for your sin, panganoya siya mangan ka de utya Nain kom akmolya kom yak tigi misha siya met eke kardan ng vida na in
Lange kom na ligi misha siak lu. Paral daga iskateligi misha siak lu. La line fur. Na raga plien ke ya singa akyok ki sam from line ngan silba na flok na ke me singan election. Election singan taga ke me for siakos ke ikesyan sakta si magadashken. Chosen one, elected. Sang fin sak na ko sila. Sisi mo yak pang makundal show la dar when goes matlalal fun. Na mga taga fulfill na pa me Old Testament prophecies. Example, Sham Shingalon course for Shingal Ashalam Aldoli for Shingal Nagashingal Lu. Academy suffering, resurrection events, ma academy ke Shia Koran Shingal Megos for Stolin Nagaligos. So you got Old Testament prophesying on Jesus resurrected. Shia betago ke kafa eat course ke fakyak me liftigas long dolu. Nam taga na academy ke Shia Koran Shingal Megos for Stolin Nagaligos. The cornerstones eternal life for believers. Shia Peter. Shia for Stolin Nagaligos. Tana shim le mange dar. Maar vaak forskningen kon zo'n reference kun. In kalam na wangen na pa may nan si back kalam miya correct ka masing silia gitari wangen na pa complete work in Christ already. Kataka na fungyang lalal fungyang pa na fast kya. Paano mo lalal fungyang sila kung na ken mo yak ngayon me also me is seated him at his right hand. From kanya masing signify possession of honor and authority. Paano masing honor akflatje kagel na me itak yang kono kayo. Paano ate sing? Shal sing the guy ke shamshu sing for shit. It's messianic prophecy bang. Jesus is exalted. Nangina me roll lullaby el intercede for the church. Intercessorship by el intercessor and a ruler. Wana ipusapta si fastol Rome sapalgo faston lako rakalan. Messianic prophecies yet to fulfill exalted dia ki el ina me matalepo layo. Intercede magadash kang. So in other words, we're in good hands. But lalfungi, but saints, but war, we are in good hands. In the heavenly realms, spiritual dimensions ibang. Kat kapasyang nagagasbin me when Jesus Christ ilasya boy. But fuck maganin elosya magkasap lasain kasaw. What Jesus is. Pang supremacy lang. El reign in me sitting at the me command center lala. Time throne lang tangeti controlling man kayo. Fela singa lost taban madaling control mo. Kat sum nage puklal denin matan fela ko sana fon na wangin le. Mem tan fela ko ngayon Babylon, Persia, Greek, Rome. Akala mo yochingan kanaw sila masulala si man from kunya ke denin siya second coming lang Jesus Christ. Let God kanaw sa na fon na matan fela establishes kingdom. Righteousness kingdom singan by the God again. Yatausin si millennium kingdom. So ngayon ay transcendent el aliflet na kala el surpass no fon na ka nagawafel. Pang ikatsilar. Pang mas magatsilia kigyan. Nara kataga sambram may nga sambram ki mema wes masakaw si wangan namangan. To kasay la sa asin kasaw. Mesingan pakat kunak na kengay careful ngamman katasin ka. Pang katsilia ki ngamman ka. Nara spiritual battles about asking. Para katatakal yan na ke kapun laita siya ngayon. Sumas na. Ephesians saktawan ko. Put on the armor of God si bang. Inak kayo. Also marsin kasado. Sakta may tilal fung niya. Put on the armor of God. Pangawaya si mesingan. Mapay. Maswaswas. Pengwo. Aru. Faith. Ganigin lang o. Kasnan God. Kasnan God. Maganda pa offensive weapon si ma. Polentine siya. Liye. Tools. Ka equipment na din soldieringan. Elsang katlasingan ba me kasnan God. Man kasnan God pa chisel makinsang tololasitan ke
meto saptakos. Ken matayin may siya. Alright, ito ko katsam-sam kinmang ito na. Woo! Elashin Gatrao, standing at the right hand of God Father, in control of Manakayo. Fosnol siya kalamar na falatli lam na kayo. Far above all rule and authority. El sitting at the right hand of God Father, Fosnol siya akalma el arula na falatli lam na kayo. Far above all rule and authority. Ko, power and dominion, and every name that is named, not only in the present age, but also in the one to come. Ito ko siya, na kayo, itak yang el, tiya infel siya nga, magaya na, awaya pa infel siya tako. Nasiba na tako, kalimi, far above all rule and authority. Siba na may emphasize, Shaman yok na kami, supremacy of Christ. Mentioning over all forms, spiritual and earthly governments. Pamasing, kalikiman na kayo. Pangamas masilya kigat kyan. Pangaoyan matalal funi mapolil, si makayen tu na ko kyan. Jesus Christ, pafinsak mo lalosa. El mo yak kalanak toli, utakyak ng gasaw, el supreme all over. Government na kayo. Pamasig matalal funi askya. Ale kalim na pa in Belgian Roman Empire ngayon. As there's levels of man authority. Maslan Jesus ngayon transcend all authority. E falang gimana kayo. Nara, Paul el chiminak kayo pa. Christ and man el exalted above all. Affirming sovereignty lalo. Colossians up the singalon ko sakalim me. All things were created through him. Mentioning highlight preeminence over all creation. El Nash. Jesus Christ, El Nash. El Nakat na me. Wan matawag yan. El tagay me in laman mo ito. Len som focus na mentioning. Len nes la misya. E makulukman fel. God Shiven. Fully defined, fully human. In reality, power and dominion chima el exalted na kaya matake, where he came prior to that, he left all his glory. Now power and dominion, taka siya na kalamya, one in spiritual forces, may earthly rulers. Kaya context lang Ephesus ngan, city siya known for magical practices, worship of Artemis, katsingan, na reassure with Christ, the ultimate control in any spiritual and or magical forces for man, Jesus Christ, the ultimate over all. Ashkeli, every momentake kind situation, and Castan got the kind catacomb in that first century na kaya meshima, let's likia and bon beas, Ephesus na sin met mas ko sayang, every kumas bon be, Castan got si batagay kas na siyong si bakaran kum na kemon lal funisian kum liya na me sikat na siyo. Sige liya kapasyon. When kaslan ka Jesus Christ magana pa kan usi kadin de force kem mo singe. Nakat force yak matlas ko sai. Si pana kala nakat force gara and Ephesus na sin mat ko sai. Plead all that stuff into mo lach mat ko sai. Therefore when God esal la Jesus lagi tulogin niya Bible na phone si mauta na shift made na uta ka ma water down singa sangkol matlasa if inga tsumne wo ta ne ke 2025 ye un mo lime ko na misinge the project si mausi 1992 2002 inusia line si mauskat ken 2002 ke 2026 ke 2020 yalong lakos misinge I keep saying 2025. 2026, yalong malakot na machine kumali result kaya.
One the fact on ko sa. Fukunen no one the shigin one the lines mamta long chili meta. Da kang meta ke kap kapag. Dik force na das ngam masik na paingin. Agat ka lida na Paul il from the sin met kalal fungi saints in Ephesus. Lila main maurik ke na ke all na sin Artemis sing. Christ will offer all of. Di na ke masing. Na vinkatin na li na ke o yeshima. En pon pe sakang e fashion na. Nan marking e arna. Well, kastan gat fak ke Philippi sa palo for siya na ke singal siya. Every knee shall bow to Jesus. Elba ultimate dominion ke man na ke wafela singa. Now practice makadaring yan nga if hindi taga glorify Jesus, we need to stop. Taga na ke o yeshima. Kadin me offer of our bodies as a living sacrifice. Pangamas may na taskan. And every name that is named, siba na taga na. Christ is above all every name. When in that context, in that biblical ancient culture, significant power ngan infuk na magical religious rights ngan. Siba na taga na every name that is named. Jesus in me, Christ is above all. Siba na taga superiority law over all spiritual, earthly entitles ngan, entities ngan. El taga na every folky pagan culture. Saka, non-marquee. La daltin na loin na ke. Akal mi ma every knees will bow. El patuminian ke mana kayo. Na silbi akal mi ma not only in this present age, but also in the one to come. Akal mi el na lane ke mo chine fin fel ching na phone. So na manakle. Dahil standing at his throne ngayon ang ngay di mana kayo. El in control. Siya na siya siya pel. Kaya siya na flow. Siya na siya itakan na ina peace. Peace so go we false prophets are going straight to the lake of fire. Siya na temporarily going to the peace. Mga kada sampram kinto. Dito ka lek sukya mga tol. Kanaos na from na matan fel. To go establish his kingdom. What's to come, he will in charge. Ingin na in charge pa. El karang el Chile matlal fung na kayo. Na matlal fung wiers. Mat ko siya matlal fung ni. Makunyas ka maul siya nga din fak gospel siya nga mat nakawanta ka. Pange, may siya nga. O yan toko siya siya nga. Pange, kapalyak ka toko siya siya nga. Kastan ka din ping laid out, spread out. Scatter seeds pagkatram from kinke me. Max up the ako fos. Longon gos nika longon yay kaya. Na smallest seed siya na taga na kaya me. Foston mo na ketong mo lu. Kastan ka som tikan flokal. Masing makadash kanya na nga din fact na dan taga na kaya mo ulching. Kung na siya flash ba dash kanya. El ruling na. But he also will rule what's to come. Now we're talking Revelation 21. Eschatology. End time events pasang from ganyan. Ito ka na si kumda na meshing reassurance na si matalal from eternal glory spot na sa amin si kyak. It's gonna fully manifested one day. When I see this one sa tako for single do single algo. Kadaw tak kyak. Lalal fungi mi siya. Mo lalal fungi kadaw tak kyak. In sonon. As we are going, we are men glorified. Nano kawul siya ito ka na shish. Nataga siya fila fos luo siya yung me fos no luo. Kadi likiye me. E likiye mana kayo wa yeniel. E siya lang si fin. Mana kayo wa. Like a church. Masing yok na pa siya. God put everything under his feet. Meshing siya na from kin supreme authority, dominion of Christ. El taga from kin eko akyo ke siyam alkos foson kos.
I think that tagal na get creation siya na kadil sa me human give humanity dominion over his creation. Na tagal de fulfill machingan keme Jesus Christ. He is the ultimate man, son of man. Pang new created order siya. Machi made that mashallah kishmin disobedience ta ingin na wana Adam si made that Adam siya kung shape messing new created order siya. Jesus Christ dominion over all things. Everything was created through him. And they're gonna get fellow siya ma el rejected by his own people. Nara siya beldo. Siya el ruling in eschatology daga from Revelation. Daga nam prophecy kike siamungan. Nara gata daga may kaksak may finsak mo la katang la singa daga ke chisha el katang la me makulu. El katang la misha. El katang la be all spiritual evil powers. Siya koran siya mega song lit ko shakalim. Amen. Kadilala el sang len shifen manakaywa no ke church and made him it over everything for the church. Colossians chapter 4 ko shakalim. Describe akadela Christ el ba shifen church. El ba me firstborn from the dead. Messingan in sang supremacy si maka champion na yo missing fan. So fin traction ma academic na si matlal fungi finan me Ephesus nga usu sepang heirs co-heirs na ke headship of the church in Jesus Christ. Welcome to the siega na si kumising. Sakpan na church na taga mother church ng taga Jerusalem. Sakpan na taga na mising. Sakpan na Jesus Christ pa head of the church. Kat kapasyang na kay kasipin ngon si Mayu si na siya matilad niya. Mga kief siya. In fact na si matamalutud ka matsaplan nga matkumdal sumigyan Jerusalem. Nandiyan na nga usyod. Masang siya ba me? Holy Spirit pa wigan. Nara el taga me itakang na phone me ed pa ed of everything for the church. Church is the body of Christ. Pataga ke fos long tolu. Siya mano ting inel. Siya nakla managawa in managawa. Ephesus chapter si fos long tolu. The church is the body of Christ. Nara relationship lang church na sin Christ el central na ke headship siya. Understanding the purpose. Shupel in age siya. Pa Jesus Christ. Kadina na dali. Kadina na kadina dame. Shupel lala. Walay lala. Ritma lala. Oya lala. Purposes, promises, works, and his ways. Kadin alit ka ata na. Katsong niki na pa masing. Katsong niki na pa Ephesus united with Christ as his head. Connection siya nga katkan som niya bagay. Ephesus saptan mega first long tol ni gatong ngulu. Relationship siya nga. Why na elme love your wife as Jesus loved the church. Mga nitaga siyang niya pagkakapon puk siya nga. Ko laita siya nga. The church as the bride of Christ is the recipient of his love, care, and leadership. Ano na rin sila? Thank you. When Jesus runs in church, panga copy love siya, panga oya siya may tagata na, kaya siya may gataga patatyang nagarit malan mo ito, at di-force nga ba na pakantan finan ko siya. Pang kadaras ke watered down system siya mataga, what me, siya cut in a inflock na naga, mas mataga ke 1902, may pangan Jesus. Academic Jesus man taga kang man ka. So siya na taga special role sila church na sin God return plan niya pang community.
purpose matching lucky pa thought process si may na kadin non ka weak na phone siya Jesus in may intent Jesus intended and designed his church in growth in numbers and unity. Numbers and unity. Now unity siya nga one siya siya agad ka fact mo matching explain the purpose of unity in the spirit. Kadin na nakataya 20 takay ni siya nga kangon siya. Kadin na nito. Relationship siya is very important. Kadin na tala Jesus na kaya body na kaya manol. We need to know the head. Fully understand that. Kadin ito relationship siya. Natago kaya may revelation man cut the Holy Spirit mo kayo. Te may ito, te ako kan may ito. Te taga nga na manakala kaya may ito pa ukayak na mo, te pangay. May Jesus ila kalamination church. El Pacific Church. Te may tropo ahead, magay na pa Sivan Church. Ay taga alay yok na pa yung makading kaksikin God kaya fin shock spiritual may placing spiritual keys may takyang kadin di keklan lata siya nga nakaya mo ma fin shock mo siya nga archiloso. Tal heirs, tal co-heirs, well Jesus Christ na gato ko siya siya. Toko siya siya nga intact na sampram kun betar, which is his body, the fullness of who fills in all. Siya na taga refer na kaya church. Church nga ba believing Jews and Gentiles. But nakawa malal fung issues na kaya messingan, mano si fun, spirit si fun, finshak si fun, lame si fun, lalal fung si fun, me baptism si fun, kat si fun, pakadash ka body of Christ si bang. Naisiyong na sin saints, matlan fung siya me, siya kle. Evin kung mamad Christian siya, kom munun Christ, kom siya ka na kaya si fen Christ, si fe si kaya church of what Christ Jesus. Na kung kufnan si pero masyay, man pang katlaim tayo si bang. Kumaro, kumlong magayon na, kumaro, kumukay magayon. Right ear, right thumb, right toe. Right side lo man, el pretaminen na munum na fon na sompa, or kaya matol kaya Old Testament kaya pala Moses Aaron ma that sanctify them siyak lang na kaya malangkata mo kayo na kaya kat may Krishna pangan body kat pa munong Christ na katlaim tayo kung kuflain oranis pasong orama siya mo kung kisyakin kumila mangon man kat ikas refill na siyong kundip mercy Christ lang kat na siyong narom dago kumingin aşke o yeşingen kum siliak kat siliak the fullness of him akalimiyat siya manol tingtinginin the fullness of him meşingen Jesus na aşke church pakat the Holy Spirit Jesus na aşke church kadesal la church kadesal la ligi temple kat pa temple lang God. And ma table of showbread, we candlestick, eat kosher, we altar of incense, section aklu ke temple, kaleng sa si ma itak lang na sin matlas ko sayang, kia pa yak matlas ko sayang, farin yegar tanam siyang, yalong lakos. Itak la Jesus. Oil pa ito ko, kastan gat pa ito ka, matalye gat, in mana kayo. Itak la masingan. Jesus si Vena al-Raproy like son singalit kor. Papa, matalya los. Kemapayalong, kaslong pay. Kadesh la Jesus tigi kaslan God. Nara matlas ko siya kumli this unity, this function ng church klas ko siya. Makikip maudako. Finanwot. Fako matagawot ngan pausan purian, pausan langosyak, papausan mauying. Pangan fa ko mataga ak fosim mit flash ngena kat ina kan mana Paul kadash ke show ngena spiritual we technically spiritual got shown again me
spiritual me ka tron ke sinful nature singa. We are enslaved to the sinful nature. Takat kain taka sham kin kaslan kat ka somos la nak kaye shin man banga wa yeshima enan taka ke leisin mak tolu singa. Kadin wala sin lem lema. Kadin me ak musye. Within church. Na sipa ak musye in Macton church as surrounding community. Na gatli la tavung la masinga na arch magunash. Kadin ang tagay med proy. Kadin ang taga me proy. Shukkat for lauli akligi makuluklar. Pang mas may na kadin na. Posi siya la taga. Proy seek his face and repent from our sin. Lo Chronicles up the ikor for singa la ko rakalan ni masinga. Narito ko aksha fi kadin kalam na ke ting inel. Colossians up to God was pleased to have all his fullness dwell in him. Watching an example in Christ. The church as his body extension siya like a fullness in Christ. Ang fact na bay, even kat mo extension like a ting in Christ singan, kat na ting. Man fa ko ngan ba radic matlash nga. Kat foresight ni mo siya niya. Para kaspenan ko siya wangin lab. Man kat mga tagayin as makin kat katin float na kakukwan kata yan. Nakat taga kalam niya na fullness yung siya nakla mana kayo in mana kayo fullness. The fullness completeness yung taga na Jesus ila equipi. They provide for the church. Itak yung church nakiyakokalan Jesus Christ. They kokalan might. Kokalan Jesus Christ. Il ba intercessor large. Dahil me, who feels all in all. Tatakala na, siya na siyang kanyak sovereignty, authority lang Jesus. Il me, it permeate every aspects of creation. Il taga metigima kayo. Na mesingan, underscore yan masingan. Sidak yokim omniscient, omnipresence, omnipotence like God. Pangamasing totally in control of everything. Everything is under his feet. Reflect fulfillment matagal kan masing matal. I siya on was told. Declare glory on God. Jesus Christ. Pangamasing. Colossians up to for singal siya kalamya pamang. All in all siya. Christ is described as being all in all. First sukungan me, ilakay matalal fun. La Christ me electively involved. Finne katina li electively involved in pel kayo. Messingen to reconcile everyone and all things to himself. Eke flogan gat me. Nang ako kat siliaki. Kailangan Christ inan bakelasyo. Kat kemadain flok reconcile. Kat kemo mapatpatsin. Tanta ka muta ke finshak si magatakske. Inis mo sin. Now with that, ako lang malap ka aslan nagawa tayo na nagawa kada flok niyo tamna triskal data ko punchline niya. Isya punchline na kaya mag-fishing na at para lap na po kaming kaliya. Kaya singa, ilo man lap yaksan na kaya matamal. Triskal, kada flow na pelo. Well, baksigin gat. Mga naulgat le. Panagifakwal tamla di ba no? Tumasimit ngan kain. Algat and faklo malab singat ke. Blessings makadiski malutuchi maldago. Ale akataye fan and galam na shishke FC saptashi pasingal megor ke lol doluan. Lomalap na liban. Ngan bui ko minaklen met wiashma. Tagasak pasange kat fakaliye taganilasha. Dahil kaya di kiyosi ngan pahin ko, God bless you and family. Tigin bolin, God bless you and family. Tamlil. Baksigin God. Kim nila Charlie, God bless you and family. Dahil
Patty Denwalk. God bless you and family. We come young Westernary. Lumalap, God bless you and family. Damda again ye Charlie. God bless you and family. Mar Dale Pankom, God bless you and family. We come young Damda Fulain. God bless you, family. Damda Senorita Melander. God bless you and family. Nashua M. Nelson. I've been in your room. Say one, God bless you and family. At Damda Ruth Charlie. Ang machimal kiemit pasalki paganila so iko. Nangan well daw di pa nakat len kaksigin kat kayos. Nakat ko mol kilen missing yan de kan longe kastan gat in chilban na kashikat. Kulo malap na sin gat ke evidences of grace. Moyak pa ye ke pakoten lal kakalang lal na sin met lal. Anaki tamli panel de kakatayan na siyenge. Polel akademia na ke nanakin shopolalan. Nasin metlalal fong Ephesus nge. Lata siya ngayon kay nalena leksyon tangalya focus dala na Christ silas inelos na kalim siya ngayon tolekla art new identity silalos. Na panang gifaktal daw lipan na kaya lakat fin kaptra and Ephesus kaya binilos som na ke kanino ye best ma fungulalal fungilalos ka the dark surrounding in the area. Kung nawi metlan church ma som na ponpe, katakaligian ko siya na nga, ako metlan church, kung dafa mama, madalan ka ata na sin, madin siya ulo mo. Daan nakapin sa kasi ko, ay na, me, shifef ka mema. Kaya tamang lipan, kasama ka sain nga, nga kumin nga tang dila, new identities nga, at siyarak lang mamata siya, masasya pa nga. In light of the opening section, Kerek Malangata, ke matalal fung Ephesus. Polel ko siya to kasel. Ilala na leksyoni akademia credit utlal na singat kelos. Nara il matawag ko siya may akka na silos encouragement na reflect na my long kelos matalal fung Ephesus. May nilta ka na yorolos ki katapel, somno ka elos. Napay nang ilki elosin nito, lapia position lala. Elnet e wala los, the nature siya mga lutila, mamakosita pa kel po pa. El paray ki, kain oye, listen pray lala, combination, thankful prayer na sin God, public commendation, kishben metlan kata. Olet pray sang gulo. In fact, pema kinamtan singe pray. Anang anwi ko na pray sisin siye. Na in fact, na lakit pen sila fact ki fela singe. Resurrection siya ma tawli pa na tanong kaya elitatari na sik na sil. Mangkipe sila talay ngelange ngay to ke simait. Matayen work ni sisila na liko. Ngonlan mo tsingen. So som de keklen kashaw nasil. Ali mamarik lang. Ay penakirik nasil son kiudak yak ilnain kashaw and get a glimpse of heaven. Kya askale na yano yesingen. Nara characteristic luma polel sangin sang itolla mailaklen gelos ngen gelal fung ilalosan pa. Faith in Lord Jesus sikyake me lang si belalos na sin saints ngen met matawan libal bak mo fin pa nag Old Testament na ak masayak le lasrelos in milos kan borong malan gat mo kaina ak masayak le thumb lalosa milos kalan in kain manao na los ti som nage oye sawe na oye pa nage left thumb right thumb. Mga ninakyalim minagi anointing silang gatmi. Every nasya rosh. Siyal tram kun nagi siya, every siya. Singal dolun ki singalakos nagi silya gingan singadari. In ngagom as believers. Kaya wala na yan o yesingan.
Mangan ako gidarin ka, chase la. Napangan o iya makataga hindi lang sisilan ka at nga. Katliyak ke, when gulo siya fun na nadan, he laid down his life for us. Napangan nga ako, anak siya John Dolis ngalan gosh. We should also lay down our life for our brothers. Polel, siya ma, sham, al pray pele na kayo. Siya ma iluti malvaka pa. Siya testunikaal mi ko, singalit ko silang kosin pray at yasisla. Nara, ke pole sham angaya. El pray sangkulo ke siya testunika, sapta si fasluan pe. Elaya pray sangkulo ke luo tomote sapta si fastolu. Ka finnerom sapta si fasya. Nakipole sham nam ke prayer nga, el sang pe na silos, pattern si mama choose ngam direct makin, pray pel tolu. Tu dang in full one eko. Paul is angkulo. Ke kainin occasion. Is angkulo ke pray lala. Kelos might emphasis na sin God. Pele kash kumbaray. Katash ke pray loman. Kakat kan pray. Sel nga wi mat wiya siya. Makat pray again in line with the word of God. Ashpepel ma kadita ma lemel get away. So nikian male ni something wrong. Then ma pray pe. Nara le yokshi pe get kange. Na nga kumin tien a let go. Kadin akilen crazy. Inge kadin kain akilen pe nagemet wiyasha. Ale frishesh. It's very easy to be critical of others. Kaya kung nung nasi testo ni Kalmigos, nung dolu kay Revelation siya may kaya si Lamliban nga. Masimas man niya kaya manasin matkol. Shamsham na sin matkol al siya naliki. Shamsham na sin el siya ma siyak natitikun sa fa katiti. Tasak ta matalal pong isi tikan natiti kemil. Ina na pa na art food na matawag kaya. Mayan, kung finenum ko mo kayo na, katiti kay mano singay, kumitala, salap eh. Nara, oye mga kung inaskaya pa, kikat paray, katakilang Christ lang kata, kalasi mga kung minurek magina pa, kalasi nga nin, teliek, oye lan maita mo, idal sa falkat fast. Nara, evidencing of acne of Christ in God's people, matagal ke faith and love singay. Naleta ka na siya. Nara, ke nga kong prayer, kat siyak singat ke divine illumination siya. Illumination siya, idea siya, spirit of wisdom siya. Inda ka, archila kong in mo nga kong nima in the lens of God. Illumination siya pa, el simple idea siya, katapaligas na matakong. Laki mapay ilala. Naraki ikek na siya siya, art inspiration sila kumin som syukya scripture ki makastala kalemia. When ene na si pangen, kadin so misnourishment siya kadin ko na understanding siya. Mayan even that the ka kingan man God, na mga kumura, then a propel ki ka siya. Na paneng, boy lalang siya, sin mo defo si singe, siyak sin God, then ikas tamatom. Ay penake, kat finsom na kasyam sibok singalia, el da God fact mo, open my eyes, so I may contemplate wonderful things from your instruction. Help me understand your instruction. Show favor to your servant and teach me your statute. Siya ay mga patatle ke spiritual illumination siya ngayon pa maki-fuel ak si Fiona cake. Maki oya si Mamet Pharisee siya nga orela, lol den orela. Di price sila yung lana tulok-lok ito ko nga. Na panang masima ito ko in kasi yabe kum ke nga kum taga student of the Bible may lalfung silang God. In Filipina liya in siya kum ke art of illumination
out of humility hinge. Nushesin kat naknas kasi yan nag Solomon ilfaka. Met pas pangakol nga kol foka. Namayen asnapel ta file na naklawan nan gamo kat si mga alu na singe el tena kat faletsi. Paul li na paiki lemel tuyang na sila li glory lala. Kan glory siya pa na masikyak na sila Moses ke final Sinai may kesta matala. Na panangil kan li glory lala. Nara panangil kan confidently as God insang ka na sin madevisis nge. Pal fakla kum itama na kayo, kum kaliki na kayo, kum perfect. Kum pa source si mga ini na mayen ngay dala kum kat kasi. Malutod nga taga na si kum inalak kayo kat kimulin lalfong ilak kumo. Inda ka, inlibe blessing smile usien gasiya kum, usien fintrak. Nga kumin, losyan vulwas, kinuknukin maunal, fast na mit. Yok na kaya kalimiyak mo, silya gitay nganalin nga kum. Na measure nga kumin siya rejecti. Kanan ka mo, kat fututule. Nara nga kumin inayin, orakak siya klasya, ilan yok yok elit. Nga kumin siksigeni. Men, wangan na pa yung mga kumin kanrela. Na kung finli na ki, oyema, akkalemi na pa yung nage divinity lala. Papoli larang eh. Nga ki kumin li ke Christ exalted. In infinite wisdom, kasi laling eh. Ora wangan met kain syun oya si masikyak na sila nga. Ni masingel mga fan na pamulyak kimisya. Nakatfindan kan kimatsiyok na lang mafastigikat nga. Katalen na yokasur laske. Yokasrila lasjelos. At kuelik na paye, ananas foit si kimulasya. A resurrection of Jesus Christ. Faklap kisipesingan. Kimulyak, misya mulyak lalan. Ngakom intiasangeng kimisya. Anak akalimik kisi korins ngalmikos lang malalgus. Na inakalimila kalensaplak kuma is not in vain. Mulyak singing nga pangakom tufe kilalfung isilak kung sufficient. Inkanta ka na sikum. Na panagi Christ il ka nga ilakfon niya lamang na kayo. Na julpe som na ke enthronement lal mata lepo layo turin gat papa intersit lakom wangan siyan fella sing katang la nagisam siuk singa ana in malong nila na sin met malukhaluk lala na last keep position of privilege, honor, favor, victory, power and singan na namalal he was from the beginning kilo malap ke malutut wo mataka kadin da akkalemi benaki supremacy lala akkayekat dahil pasifin church lasha pesing akom nan ka kela elpa sifin church lasha lela na si kum kadin digia trust lasha shil kula mala kamlipan belang flock na room right kula malap tamal triskal Asibes, we might not go in through Coxagan got care, Akiokian, well, to Chingen, she been not go phone you, man, go much from Kenyak Fire. Again, Kadasum in Kalia, the Metigat Kalian, and she been a true Coxagan got care. Artloman, God bless you, Shalom. You know, you lunch land got, Kadatagan do. Meto Shingalon or for Shingal told you to get long old back killing yak net. Kadataga equay. No, oro kepel chinge metigat factory ko ino na pel na kayo. Elto ka misya mol yakso. Na kalim ke shites kun sapta kurs. Foshingal do shingal kurs. Shie korn shingal me kor fos lamala kurs. Son sapta shingal kurs. Foshina get old. Son shingal kurs foshina get old akalim mo. Leso mako infakil chimpap. The flock. Napang oya si mga umin na le karangin na oya si mga din te doing fact kastan kat oya si mga din te doing proike matlal fun US si ba mit masat nam takis ko shok singe
在老先佛老了经帮马星帮个可没信心那那没是讲一个呀个我那么些年 mana ke wakan nak nas na kya bang masing mana ke wakan nak nas na kya nak to lu fos kung alal ko tlungul everything can be forgiven when bange mo yak silan Jesus Christ nges pausi masing isna mi siya isna makuluk na masi fun na blaspheming of the Holy Spirit makay na patikay nak nas na kya masing constantly recheck that Jesus pa in kanigin mo so fun kalme kum tin ala lalfung kum ko show pede cash kum rela kain no yes kulu pusha par o ye fo kya kum rela el kan nas na kya ifin kum to put your faith in him pang much ma yok spek me when she was fin fellowship kat na kaywa in no Jesus Christ el makay na pa mas was kapashilas na siya ena no te ka mo siya pang dispensation of grace kadin for lao le ko lalfung kadin mo ta kya glory kada exalted weapon na fin shak na mo ji pa katash kenya na church na kya ko mas kya kom tu yak met ko malo fast na met ta ka met tas ko sai met project natas project met na walas ta kadin really know me born again ching shusta ke ngon ka chilia ki kadin ako lang nag flock ching even flock ching ete pa priority la sha mai na yok si pang mai na yok si ena na kadin chia na ma sha shin ka sha ela floko wang me ta kadin na ko na Patayin siya ul makatlong ke pala kalam me ko shilos tina ako lang me ko sa ko lang na fin got clear na ke married wedding feast mga pa na siya later African Jewish culture papat siya man groom siya nga niluslan yung papat siya man bride siya nga elikia may sang siya dowry siya sang covenant siya so much like ipin pa siya sang that's part of the package natal follow kulsingan som after 7 days el som flock ni nom siya lame da sum mashay siya fagila na sin me pride siya matayin siya mal som security likia dowry likia payment siya likia covenant siya ulayang siya betrothal period siya in that time frame taga malam siya luo lasted for 12 months meshingan in konak na paela pride siya matayin siya let the putata yakin maslong fraternity siya pa nangakom weapon church body of Christ believing Jews and Gentile body of Christ part from gunya chisel taga likia down payment siya papat mala spam mo el taga likia down payment mo siya but crucifixion death burial resurrection ascension into heaven na likia pa layata siya in karning God kala pa Genesis ni Revelation masingan pa siya connection siya nage daily incroing ting ni kaya malan God Genesis ni Revelation na may tas ko siya may pakam ta siya na shish if you got na rit makwin masin mataga get 2002 ni masingin kadinan flok na nage mapaya siya paling mata siya kadinan rin takya man Jesus lashke masashi siya itakte Jesus ke ay pataga likia down payment siya fin chak siya kadinan flok na nage mapaya siya with that God bless you siya uluman kapkulo malap karsan na kayo inoy lang silang kakira flok siya panakyok kiya Meshing the Christian church akyok ki beme lesinem tolu we be yi plaplu makatiki atay ke mante na ngin nakadin ta imaslo tamna triskal kadin ta proy ke nan ka xie xife akanin ta ka alu kun ke
Shenrio even hoilang chilan ka. Makum taga long ke church nge AR teams go yeta ka le kekta na ke proila sa kadin taga relasi me topic relasi sermon akya. Pangan fin trago. So e kaya ka taga lige front load che mante kunokon na ke mante mising ka taga lige kunokon ke Tuesday in hoilang chilan ka ka taga week was na ke Wednesday. Move it towards Saturday the na AR sifeshish taga shiak le tayo na ke tutang in January kadin taga week Rick sermon alu. With that, kulamalap nga fa mga inan ke proilusan. Kat kulamalap karton na kaywa foko nang ngal tamal triskal. Kulod triskal. Ay, klumalap ka de. Ora na kifakluman. Kaksigin kat ki mamay kek lang eh. Ay falen kali ki proye. Na infui na fakla tamal lipa na. Ang may proye mamay sang ba na ki proye lasha. Si pepa. Proelem dalekta kat papalen pasifin church luman. Makumaskian. Si kung saka kinil na lang. Na kung may measure of kek crowd ki alu makumuyan. Ka alu kaksak lumasin ka ata. Mga siyafla singa fakmeti nga proya pa. Inay pa na tawis pun fakla damla lipa na. Kung finsom na ki mas, pakmas nga. Kung melang faksi nga. Kut-kut na ki kut-kut. Apet na ki apet. Ngan sum na yurin God. Ngan siya pa spirit siya nga. Connected to God. Na kung finli na ki aklo siya nga soul siya nga. Nanaklak ko mamay na nan kaya kat kaya nga. Amano siya nga. Papakpaki. Kalamla. La kung cremate ka kung pakpaki. Pangan section tolo ki tempo lao. Para alayok siya ka din daga fact ki polin maka di kun la kung batembal si kan kadaan. Apa nang mangin daga na shesh. Oye mga tutingay ma ki revelation mo daga. Temain fisya na naklaman ang mga din som na ke fact check kung may konek. Ano nga fact la para gospel la John si ma sa mga step of revelation na. Gospel lalan, composition kayan, furniture it ko siya, pan kaya. Lumalap ko ni Proy. Kat lumalap na siyumkat papa, kikashalom na siyesh, in week at kikal nga yaklash, nakiproy lash, kimatwiyash, kimalutot na kayawa, mamigas na siyesh kadin kanda ka, wimatwiyash na kayawa, usahin tem daw siya. Kat maasifan na yung kat kulo malap na siyo. Wayangan siya falat tigi siya. Matalal fongi inetala kumpas fin church. Kumpa pelang siya ngi panang lela ka dinetala. Fin kumpa kat lela in kol church lasha. Eva wangan fosek ke. Eva wangan split ke. Ma na kayo ay sikyak fall na gilang silo. Kat kulo malap na siyong kimatlal fung ina kayo. Remnants. Tiya wot siya ginarama ko ne. Inga na kayo matlal fungi. Inga luti mapay. Kay. Akataya maswaswas. Kat kulo malap ki kaslom. Ilay na ki kumongyang nagifoko. Amol sikyak ke. Doto mo de tolo. Wasingalan gos ngalip kos to kala na kataya kalan na siya. Payapal na kiwata ko keng anlom. Inka na kayakat. Inka ni kesta na sinmat kolya siya. Inka loeng. Na ki oya katashik. Nan professional trickster siya nga. Inda ka infusegin siya. Sak fosigat siya. Kulo malap na siyong. Na leng sima orekle. Matay ko originated kasi yaf kulu. Ma-folk lagi. Bible matay ki kaskusay. Inakalim yun na siya. Matalyan kaslom. Kayan kaslom. Na finne matrigain gain. Ora katay naman nagikaslom. Di kain sikyak. Mayan kumkat maul siya. Kumkat kalana siya. Kumita mana kayo. Kat proy ki ba singi ki sipin
kat metlalal fungi, kat we fakak, lem the leg, la pa Jesus Christ, el buen gulo si fanandum. El taga mise, tugun len dolu el molia, so a gash lebo le yud, ke tronlom. El sham na shum, ke praelash, ke oyesh ke shpen, kat futotole. Kula malap la kasto ma kalemie, ke afusi saptasi. Fasingal dolu ke sin la kosh la pel sin nagataka. You can accept your son Jesus Christ our Savior. Kom silie, pan mataching in kat, in kan kol kat. Panangat pray na shum, in shakak pamit wiyas na kaywa. Mamta ki pelin yok shala. Kashelos yok. Na selos na kaywa makapas na sin kasi matiyok lang lash mafastigi kat. In kain siyak kasen siyak singiga kat na kaywa. Kafin sikyak na siyesh. Anak yung mikiyasan sila taong lipan. Kakadako la. Katin kain matawak, fatamize, lilalian gaslom. Anak ki, latalal pol na sin metafusis. Taka illuminate na baye, o iya sige gospel singe. Ilo sin kain liye, divine understanding. Kasha, metlash na kayo mamdape, in manasla. Da kumpara la mano siya, komitape la, megatinina. Panagat siyak siyumgat papa, ke comfort, miraculous healing, kuminkain, kalye, matlashingi. Kat nisheba siyum, kishbendalik nadash makapur, lom kelpus. Kat italala na, yok na kanlalalos. Kat nisheba siyum, da komunikastam da ninja elosin chikum. Elosin tiafulek, elosin rana ke Paul Silas. Tia wotya gin pray na siyum. Un kaksya gin kumem talala sinin kostalos. Kat nisheba ke kashalom. Da met kol na kewa. Insiyaw kasiyaw shishik. Church lasha. Ka finne government lasha. Elosin orik makun. Dieten, tain na naklom. Ke kol yaklalos ke metlasha. Inakilin eninolan katin mas. Metsena finena. Elos siya shaksin malik. How would your son have done it? Kat nishe, tamit kol lasha ni kekla. Naki o iya na kayo, mawin na tum. El kasha ke matinina. Pray lasha. Katakaneni. En katantawa na finfela na phone na. The blessing slom in patati kashkewa. Kat kulo malap na siyum. Kat fak kulo malap na siyum. Na nemol la siya kadekin met kulo. Akum siyak na syuk kat inigipaysinge. Usiya chance la siya katindaga na fak shefi. Ke niyan siyaksing lan mun na dung. Fak kulo malap na siyum. Katalal fungi. La kilalal fungi la siya. Katawi esmo. Akayalos na kayo, maniyalos siyak na astigin kalkala. Kasikat matuti, matlomin kain, ikesten ganiklalos, in kain utyak na nomsyum. Kan nakilulin karingan yaklom. Kafuksikat na iniwom, losyan fulwas pekinuknugin maunlom, natigam flikat le. Layla kalayang pakotain, asisin silang ng dalom, in wikat karingan kat. Amen. Namalap, usiwan sa kungan, sidengan mastra porak pa may faklawis nga, manyok si Benasish, pangon sa kungan.
In paradise, in circle long lên nào lên.